muchoro koru ari mweta wa mutugia ndingira thimu ambure kethwa bobango ya chunki siasa yure kuo. So I was wondering why. No to ko idro aseno bo chiata ni kobe, but all the same. Bobango ya chunki siasa yure na mbere, of course karibu kile bobango yote ko Arua, a day that Arsenal ya chiatie kombe na point kamoja hivi. Easily actually. But anyway, Jumani kurari na muchamano yo Limuru 3 yura bwithikire tenterera cia Limuru muchamano yo majorly yurari na tongeria bo position batongeretwe ni Martha Karua na kiriro ari rwake wakinya ikamba twari together twirikira kiri gema, lakini muchamano yo ni yotirimanite no pinzani bonene sana, especially kuma kiri thirikari atongeria ba Kenya Kwanza, especially ba Mount Kenya ni bethiri tuba kimenerie bonene Kabwe Central, actually ni Mount Kenya yonde no tukinyamiru ni thiri tukimenerie michamanieje kana muchamano yo wa Limuru 3, but exactly thina na muchamano yo Limuru 3 nimbi itwanete michamano mingi ikibwithika, especially ya to Mount Kenya rira president Ruto, I mean Uhuru ari president ne ka michamano na tongere Mount Kenya dikwithirite kuina michamano mingi sana ya Mount Kenya, but this one in particular ni thiri tukimenero bonene sana. Why? Ito minimbi na niyo kuonekana na yaka kinye kwenda kwa thurana thirikari nonto kuringana na tweet yandikini CS Moses Kuria nkienda committee code ne amanisha ati kure mtu weo munene thirikari ne akimaanisha Gachagua niwe withiritu akibangania muchamano yo, lakini bangi na barua no Uhuru Kenyatta withiritu akibangania muchamano yo Limuru 3. What exactly is happening? Muchamano yo ni totio kuruwana yo ni yuari ne tomi kwithira wikibwithika nina mero ni ukumira kiri mantu yayo thikiri muchamano yo Limuru 3 mero ni neri na mero iriwa atia kiwa mero diriwa mero na Tharaka Nithi counties katu Mount Kenya East kwa jumla nine ukumira kiri mantu ya Limuru 3 na Mount Kenya yonde. Should Meru be part of it? Karibu kiri mubango ya chunke siasa tuko Bwana Arua na uoni kungwate kwa arimantu ya kumarotero rotu na Bwana Jeremy Kiogora. Karibu sana Bwana Jeremy, thank you very much. Oringino ntobako ya kiri chunke ya siasa. Thank you Bwana Gichunge. Asante sana. Bwana Karote Franklin, thank you very much on such a short notice. Wamba kuidra wikinya. Asante sana. Na toto mpotevu ama ni mwana mpotevu Bwana Kangata, karibu sana karibu bango chunke siasa. Asante sana Bwana Gichunge. Ibwega tugochoka gambere mu Meru mukethie na mweri ibwega, lakini mbere ya Meru Gichunge nite nimburite muga bona nte Gichunge otumbita kau kare serious ya atoya ugari ara kora kwa munene weta wa Shwerus esta ategeta ateti ko ka tweti na mbere kankethie mu Meru mwere ne gitareri inge sana Bwana Gichunge kuma tukurugira jo marwa cia mbere tutika no tukinyanga Gichunge tulienda chini ya mandraki ni angaratanire Gichunge boto ugite na mbere ambuge na ro tutindite kiumege kega sana ndene kanisa ne APC kirunga kethie Pastor Jeremy Murioki na mbugi ibwega no ntubwa antubonde bara tutindite abona aru Gichunge na twire mwathani ibwega no ntubwa tontu kwena arua na muthikire together turi amona wone ndoka yako mama muntu naru nkona yatokarangia. Of course rero tukizo tukiari bonene sana na manto mingi sana niyo karika including mira kwithirwa itithirwa what interira cia mboa ni tumi tukizo tukiari manto ya nonto turi na Bwana Karote ndene boss owe now Mombasa wakiaraniria na governor. Is it helping rwariero huko ntukuringana na governor Kawira Mwangaza arawire hiyo ni nonsense weta now na kurea weta is nothing. What do you think? Karibu na radiera watu kile mbango yetu ya siasa tuli live kile fan page yetu ya Facebook, Wero TV tuli live kile channel yetu ya YouTube. Karibu sana. Lakini ulino withra with hata kile mitandao ya kwa @Martin Gichunge 1 kile X kana Twitter na Martin Gichunge dula kile Facebook. Karibu sana kile mbango yetu ya siasa. Now Limuru 3 nionekete kwithirwa yoke siasa bonene sana, especially ruterero rwa Mount Kenya, but before tukinyau nwarene kukari na muchemanio nterira cia Nyeri na yethirwa yoke siasa inge kukara yaka Storm in Paradise
kiri Kenya Kwanza tuone miario ya Governor Kahiga, governor wa county ya Nyeri akiariru ari bare kanisa nterera cia Nyeri. What's happening kiri Kenya Kwanza? Tuone miario ye period chethere hiyo twambiri. Kitu kimoja ningetaka taifa hili lisikilize. Mimi huwa siongei sana, lakini nikiongea ninaomba wanisikilize na wanisikilize vizuri. Hii serikali ilikuwa ya machozi, ilikuwa ya kilio, ilikuwa ya watu wengine kuwekwa jela, ilikuwa ya kukosewa heshima, na ilibidi sisi kama taifa, sisi kama jamii tuangalie mtoto wetu, tumwambie mtoto wetu ondoka, enda kando. Tumempata mwingine hapa ambaye wewe unaendelea kumnyanyasa. Na ni vizuri tuseme hapa, rais wetu aliye rais sasa, akiwa deputy president, alifanyiwa mambo ambao tunasema ni ya unyama. Alikosewa heshima, akanyimwa magari, akanyimwa mambo mengi. Na sisi tukaona kama Wakikuyu, kama Mlima, tukasema huyu ndiye alisimama na mtoto wetu. Na imefika wakati wake, tumemfanyia madharau na mambo haya na kumdhihaki. Sisi kama jamii tukasema tumekataa na tunamchagua. Ni kweli ama si ukweli? Niguo kana tiguo. Tulifanya hivyo. Basi nikisimama hapa katika kanisa, we will not allow our son to go through that at all. Kama mbaya, but he will not be taken through that. Hatutaruhusu. He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, alingangania. Na hicho kiti, kura tulizozipiga ndizo zilimpa deputy president. And he is not a deputy president by default. Ni mpango wetu na yeye ndiye ameshikilia Mlima. So, ningetaka nitangaze nikiwa hapa kwa kanisa. Madharau yoyote kwa Rigathi Gachagua ni madharau ya Mlima. Kweli uongo? Kudhihakiwa ni Mlima unadhihakiwa. Kweli uongo? As many as of that opinion say aye. The ayes have it. Let it go down and let it be recorded that we do not want to walk that way again. We stood, we fought, we are together and we pray. Wale ambao wanajaribu, because we know them, wale wanajaribu kuleta bad blood between the president and the deputy president, ambao wameandamana vizuri, we are warning you. Kulikuwa watu kama nyinyi ambao tuliita tokonia, neguo kana tiguo. We called them collaborators during the Mau Mau, ambao wanakuja kuingia na kukoroga. Sisi tunataka tuendeleze maendeleo. Mnataka mkoroge serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua tukose kupata maendeleo. We have a better agenda that we are waiting for. Nyinyi mnangojea yale mambo mlikuwa promised, kweli ama uongo? So it is not right for us to come here, Jane Kihara, tunajaribu kupaka mafuta when we know there is a problem that is being created. And we want to tell them from this position where we are standing, tukiwa na hawa wa Kristo na hawa watu wa Mlima, it shall not be allowed. Let it be iandikwe kwa rekodi. Let it be, we will not at all, and there will be no compromise for any reason. Yeye amepata, this is 47% of our votes, of the votes that made government. Na ni lazima tukae wapi? Pale. Kama mbaya? Mbaya. Gichunge ndeto yu ini ribambi yantu kubuka metho. Na kambire antu beto ba Mount Kenya na especially mono tero Meru pole. No twageretie kuga ndeto yi. Babu ba wazimia. Twageretie batu gichunge no turona ndeto, lakini kulingana na wivura yegire. Na antu watuika bate kwenda kuikwa Kinyambi. Turabera na mbuigwa muno tubwa Gachagua. Na kinya Mutahi kwanza Mutahi ono ugite oti opposition oti antu bazimia kwenda ndene area kwa kurikana ora campaign ya renthu twagere otonyanyirira rema kwanza yauba wakari na aru endarasa Raila aturemechamana na Jeremia akioni otokithithia na mateni nkathe Gachagua muno nontu na aru Gachagua kwi mantu arinde last week ye na umanya turakurira turauga atiri retete BBI to wa one man one vote one shilling na njende tukirete rutorete BBI tu itokwenda equal share tutega saindi tutega muno
antu naraba ingi antu baba wira to kwenda kureta kabila na aru irio Gachagua amenya kwina constituency ta wa Logindera ina population ya antu ngiri 15 iringa akura ngiri 6 ikathure MP na kwene Embakasi na Njunja chiena over 300,000 people na nande onto bou murugu na kugura ndeto lakini kambere antu betu ba Mount Kenya atiri rugendo ro twaru itanga irura ya antu iboge muchibi na bata iteni pero tu ira tu boga nonto sasa ni UDA ni kutesti mitambo mambo hata haja ianza ni kutesti mitambo na nkwire bwana echunge na mbuge no tutogeta election 2027 kanisa yimenyere rungamiro Kristo egatwike megienere ratwikire no kanisa ndene ya renjo nene atwikire megiene ya manene ire thira ile muntu nkome na matha karua nera muringa kinyena ngoji na baga tukorombethegia bisemano ne bakawa baba pingite ruto twaromba bashindwe ibu bisemano ya ibu maromba yamba iria bona Martin na laiji antoba Mount Kenya region no ine bare komenya ibu ene resources ndene Kenya 90% ya wealthy kanotonga bwa Nairobi baraba komiliki ni antoba Mount Kenya region taasisira nyingi ibu tutokoryo goti na ne antoba ba ibabati nende komenya ora ukari no tubakwethera terebo na Martin tatora to kiwa batu antu bakainywa batu rega tuinywa tone changes o change ko koya no tikora tamante yama yakana yamai na ora wetete me go change no change ko ne mbio wetata o change oni ankwenda kuwa kokenda kwenda problem re ko na Martin watu ekana ende kinyana bashukuru bakayago bya kora ringi Martin ochuruburana baba anyunya tha inyi buraurire na wataka Martin ke Mount Kenya region no contribution yetu ndene yogoti ndene Kenya itu to contribute 70% na Martin wakorokaro iri watagararo iri amwanke Ethiopia ana bo karago barugira bya kora bateza shukuru alafu da ine ndora kwenda kuwa kemi antu athirikari to ni ono to Martin wataka ke batu antu bameru ito kuinyeleka lakini ya biongozi beto bara tu nabona bo barenda kwethia ibakarisa wasawa bate kwenda kwira thirikari makosa no tubendene lakini tiga nkwire Martin antu bare bakareka kutheta na baira thirikari maura antu bakuinywa baisio na ya ba Steve na ba sawa kinya baba yo kinto bi baranda injustice tabwega no to family church na mpara antu baba ngogebe na mpara na thine yeta mbere kuingia kuna no to bobu ito merie mantu ya to ugire Martin to merie thaici na tuheshimu rais Ruto sana na tuendelee muringira makofi no tito tuendelee bwana Martin karuti yu muthie wa UDA ibwega mbere kanke thie mumero ara onde ari ibwega no ntobwa kwena rweji ndare vinyo ikanisa na EAPC ndunyo kwa Pastor David Lorocho na shirika abambire nkethanie ndowera nde yao thaiche uro wiga mbwethe na iriri ki UDA ndi self made na ne antu chiendera maunene ina ira deputy president Gachagua ukulukira ni thina ira koreterwo tu ni juniors kuma kiri Mount Kenya kana baraba uchiendera mantu ya manene rutero rwarwo Mount Kenya East niti tena mbele na support deputy president in a very big way asamirwa lakini weta Kiambu and Murang'a iba kweria ku kweria woka antubo and sometimes back nonete antu bachemanite na bakathithe muchemanio na Ndindi Nyoro na ba mwira itu batu antu ba Murang'a itu kwenda so Ndindi Nyoro arithithie mantu no antu ba Murang'a iba kwenda yes and I saw narare and I don't know whether it was Ndina kana imbibira ariku ndona inya some of the young guys ba Meru baike Ndinera na ndona ba mupostete na bakiwa ibwega no nto bwa Ndina so the Queen inwa kwa Gachagua kutekumania na antu from Rift Valley as the supporters are saying Queen inwa Gachagua kuriumania na antu bobongwa
ba central te antu ba Rutero Mount Kenya East te antu ba Rift Valley as they are saying Ude mtu wa Rift Valley uendete kia deputy governor. Ude mtu wa Coast uendete kia deputy president. Antu baraba kuendete kia ni antu ba Mount Kenya. Asa Mount Kenya West. So oni borambo bakuiba kamatani ya mudharaba yo. Boraba kuomba. Benda kungerane iba ngerane. Because batu turi Rutero Mount Kenya East. Itwethiretwo tukiwa either siasa twitawa mundu wanyo mundu witu twathiria siasa kirima kia itia echo Friday muchemani yo yari Limuru yuarirwe neko kionka na itule areto ndareke emwe usundare professor na itule areto ndareke emwe kwaria narua baru ibakuthana sorry ibakudhalilishwa thirikari today they have more than 5 ministers ndene thirikari they have more than 7 PSs ndene thirikari ndene thirikari ya Kenya antu barabandiki barabainge kuma kwa Kenya Police weta army every parastato ni mweku but of course no bainge nyake population notwithstanding weya nande wona woate kurerora uraibiruoro bate kwori binge barua makosa era tothithirie igutho tutena muntu itene gira kya kurerora kabo ibwenga tene Kenya okay agutha they are genuine antu bara gutha barari genuine kaba front muntu ya munya agetha no wimbere uchia the meeting no kuelekeza antu aumente Mount Kenya East na imo Meru lakini bali hapa atu Meru Moembu na Mugikuyu tutigacokera makosa era twathithirie na ndire does it mean that Kenya kana Mount Kenya yombi ne nyumba mwake ya mombi bado tuteba mombi tu ambi bajo tu watu wa mombi but I can context and say tuteba mombi lakini dhairo kuona anto ya Ikembe North tutone teke chairman irenge batu ile itirambera kutha tuna chairman wa Kefis Joseph Ntoruagi tutona chairman irenge nende tuna chairman wetwa Ndwaru Gitonga wa akili we ya Ikembe Central nende tuna Kangentu in the office of the agriculture nende tuna Madam Purity Keafa nende tuna Ntoi Nyinge kire Nyayo T-zone iro tugweta yeto nau na tebonge ni urale ntura minister iro ona ba Felicity Birere bakiraito muronge ba a number of them lakini ni maita yao yangi yonde itebi beyond bitwere kwa babie Mount Kenya West ndena ya tigania na Igembe patona mtu weta wa CEO wetu wa mbere ni George Kubai wa AFC otironge ndena ya Rutero Runde maybe in meant maybe there is one of which I don't know lakini nande anto barabe na CEO anto barabe man director baraba inge anto barabe na chairman anto barabe na ministers baraba inge takanithi no mwe agwe to no mwe embutire lakini uriwo bakiwa thirikari ni utumeneria nande ibetha ne bagetha ne bongwa ikanya getu kinya batwe kendeke kana munya kana lenture kana nyaka thuri kana nyawe iganyaka kinya batu mochipuka na ndriba orwane kwira wa vita ya Panzi furaya ndio hiyo sasa Jeremy diruri atiri antomuno ntoba wikira Meru kiri manto yo maybe Meru batena thina na thirikari maybe Meru batena thina na Ruto so ruare nyere imbibirwe bakiwe ta Meru bawa Meru Embu something like twesawa ati wawe batu ikirima kia kirimara ati Meru Tharaka-Nithi Embu na Central ati ba nyuma ya Gachagua Nara Limuru ibakuweta Meru why maybe Meru batena thina na Ruto well oni boega lakini genda mpomba kwana kwa kwana wajara mbona kwa kuma betegeria mbere tubeto ba South Menti na muno atongerie barabonde bakaragawa team Shandrak
mugeni na arua turiku ndenda kuga guni ya mutongeria miru iji na ya mwana miru antu baria nkutha na baria mpumba kutha rujo na uke ni atongeria betu ba miru gwitikiria gutonya ndwene ci antu bakuibanga bakinoraga bira biumbo batema ndenda kuga thai ndiromba ujo limuru 3 na limuru ria gathio mwanka bathithia mwanka limuru 10 antu baria nandi kabamenyeretie batu tutumaira jarongo yo tangira kinya maiga ja thina no mwanka twiciria haraka no ntuthaire bakuga tukunyanyacwa ithirikari guti ntuku bagakara nthi gutwika gati gakara kwija keje nindirikana jarira munya wetu ari chairman wa Council of Governors akuthiurukejete ou bataturingiria indi bo ibendaga twakuruka na nyuki twenderea batwi tubaringairia antu bara ibamenyeretie baugaga banyiri twinde lakini naru ingwenda kwira mumiru na atongeria betu bamiru bara bakunuki metho bari weguru ndeu gutikiu kia muntu ungi utinyiraga kwania be muntu kinyoke bo nyiri mukagu na ana batinyiri antu bara nontu bariuga thina ya njeo ndibera uju muchi munene okiura jamba kugea roncho wona Jeremia kiona bau bakwaria ndeu bakiuga ngatwa inyirua ta bakuria berekeretie ndere turi barenda kuria baikitie ndeu turi na turiuga atiri achagua kimure igite ome na ndine ana bambiria kunganira iratu biethe bagira abange kira ini baba na na bo ibabangane ndenda gwekora karute uga ibabangane na ntubura nkuga ni uju mumiru agitwa mucemeno jwa limuru kana jwa nyiri kana jungi jonto ya netanwa anga sagana ugitwa sagana kana na ciurie mantu jairi imbi wikitie metheneu ya kuruira mumiru kana imbi ugiririte mumiru utegeja kutha wikitie kuringa mpe na yes your excellency your rice rwaria ruru kwarua bakuga rwa one man one shilling ndenda guwa ingo gwatanira aru na rugatuma kwirwa ni gachaguo kuga no rwaroretwe mtu muthuku nyakaroria bwega yantu batenda araira lakini nandi ni kwarikire mbimbi yai president urori gwara uga ni national dialogue ni ambirie thai etha ugite ni rwaria kwenda na ararega rwambirwe ni Uhuru na Raila runyamu rwambirio nandi na gatuthaia rwambirio thaiji tuno tukurikania rumbanye tigichiarwa ruchiaro tibu wake bakina nyanyasa gwo kinyegi itariri into bila bibatere utuma tutetheka for example yani mbeterete bathithia MBC na mpwe na no ntukatiba ni gwitikiria consensus yetu iringanitie antu ya Igembe Central na Southiment igitwa no ntututumba gutwika atiri muntu kuthurwa na ngiri gana ya Southiment na muntu kuthurwa na ngiri 6 ntukwe kugambe cha chukuru kana cha NGCDF tugairwa tunganene na nyongo nije mwe ya taxpayer tugeni atiri ndiromba ujo mero no ntukirima turirwa ikimwe kinya kirima kiringoji kuthwa na bibingi bwana Jeremy you realize ati Kenya yini imwe yes kukia gwithirwa tharakanithi ni ukura no Kenya we ukura kukia gwithirwa mero ni ukura no Kenya ukura no kichogio na areke gwithirwa ni ukura no Kenya ukura so the one man one vote one shilling is neither here nor there no bwana Gishunge point of correction ukambekira mugambo kanywa ndienda kuga atiri ndienda kuga kuri muringi ogeraroge mwene muciate kunthura mpangerara na mukiki ndikuria ugokeja kuthwa hatukunenkana ruju rukundiana wina ana batantatu na irwanja twinde na unge na ana bairi ukambira Kenya ge ukura umwe botemenya kubuou nijo ugenda utonia ugwe bahatu na ndi kwino ubaguzi bwa namba nunturira kwenda kirasi gyakwa ugatuthunika ja baba rikiri budget committee ya national muntu aina council ingana ja mitungu ina ntungiri twero agatwika ati arenda kukombea wa bukidithianga sinoveti nambi na muntu ina ntungurukie ngiri gana aina chukuru 14 agakombewa na muntu ina chukuru egana ria 28 that cannot be this Kenya gute kura kure au kiongera bwana Jeremy uni betete ndesi ya sene ya kurira Kenya muno na tigora rimwe twita watwika turonekana turi antu batena habari Yaspagai kwari na draft ya Yaspagai eko ya katiba nukorika na itra Yaspagai Bomas draft ito manto ya akiri participation ira idakua ito enda manto ya one man one vote one shillings lakini kwa kintu kimongo ndo menya ichunge kuri antu boraga ngombe no tuboetema
onya Meru kwina antu banyirira bwa itonyerera twinde na ibo bareterete Meru thina nonto ora itokwaria tukwaria kuri antu baketha be mechamanio ni nonto oni barankurikana baga ichoke kethorikana Limuru 1 no yeye areta naki ere tinjenga karume kethorikana Limuru 1 ndokorikana Limuru 1 ne ethereke bakimbi president Limuru 2 declaration ya Limuru 2 yena baba maina njenga na baba njenga nabo bangi niyo yetheri na bagithunguri na bamunga niyo yetherie Uhuru president raisi thai ukathikira migambura yaragua era yaragua echo yaua gote kumakania no gapinga Ruto wakuririkana Ruto no unge weside yu bate kwenda kumenya no yani ni Ruto no unge weside iriku alafu baatu togeria kwaria manto gichunge watuika tombanya kwenda kuthitangwa na HPP nonto thai na ugatega ora Kenya gitite baatu antu baba Mount Kenya au no baba na resources ora nkwire ringi na nibo ba ofindi migongo erengi na nkwire kira giatuma antu ba Mount Kenya rinjo no baragana na wandike gichunge no totende tondakwira chiurira nthi otete tondakwira ile yao karika ile ndakwirira ke kanda kwirira ira kara ici arachindwa lakini tuwita bia bia ingirira antu baba ome na nende bo bwathira bukari uriku ari roguo nete iba ko thai iba ko tetera Jeremy abana Jeremy ukathura pastor ankwire Jeremy ari bia bingirira antu baba ome uo no antu batu nende bo turia kumbimbi bwene batu antu bra tonete ni atiri Martin na aru ambeteri sitirie na 120% no ne proposal ko muntoro weto asola wera wa akona stima kana stima nende kinyambe terira esolo teona ntona thirikari Martin ekoyokia ondene antu yongela antu mushara ya bagita ngwata baga bru Martin alafu nende Martin toruga tere kato kwenda economy ebua daktari bagomera bakeba manthe gurube na digiri meri iri karote meri ile antu bakeba mabe na digiri mono na digiri akaigaragaria nthuriko na muntu na guate bambecha na ituto murea bado muntu guate bambecha itionora kinya warire ochietu antu abongela mbecha atongelo goti bwetu kuongelwa torare tukuatire Martin okathingata thaigora run route bwana Jeremy kitho thingata miani ra mirwa thingata history muno thirikari ile tumetenga bilioni 6 ya kuweka maji Ngalana Kulalu na area ya Tana River na neno ntoroji rura rungo automatic murungu areta ruru ingi nkuruki mbeca irira 6 billion ndachaje wikira ruye na Ngalana nichiurira ana ba free primary education ibagurerwe bya kuria bakarie no tumwana no choro wake akwenda kinya shukuru Martin aya twatenga mbeca cia kwantu no thista ni tanka cia kwantu rwe na gwikira miti yere yandi kuma Meru mwanka icio rite kao menge yandi mbeca ira na ndo mbura ni raurire ira twatengete cia kwantu rwe kitengela na kajiano na kuna bwana Jeremy nine ngero ali mo baba JSCC ibande ko permanent banekero mbeca no to banda mbeca inkai sana mbeca ali mo baba kwenda ba JSS ninkai itio kinyaira thirikari ra thambiria byo kioni KICC batu bere milioni gara ko thambia kioni imbesi na batu bere Martin 1.2 billion kwangura bioni be KICC bithera na antu baba feeding program era 321 million only nende ba milita 4.6 billion ogataka ke 4.6 billion besi liko tengwa ya nende thai echoba igo proposal ere oni ya ku renovate State House Kenya state launch ningana ne komi na State House ni uyelete state launch 15 billion na State House 6 billion cha waka kanjukoa na kuthigia mazingira safi kwa president becha ile na nokuwa wena kiona na baba ibo tokuwa tere anto baba kwandi ba president bari ya mecharera bari ya baba kanyire mbere kenda mbakamenya kuririana ngoja Martin na ibwanirite apana Martin and vice baba rais baba atikuingwa bonde baba omwira we mwathi wetu ni kwagirite muntu arumi mwana wa irio we thirikari te batikorerana baba atambia baraba kureka bakwandi vice president mibango eteneri
anto bau ibabahati kubuto aba na Martin gitomi kankwire thinire kauma ki muntu Mount Kenya batu nya twakira ukaiga muntu akiwa nunu engwa no ntuke ya kwenda ndo era nene na mwiko Martin setha na biashara no setha na manto ya uongozi. Karuti turona movie jiringi yikwendo karika thai Kenya ya deputy president na munene wa president manto ya kwendo karika kiri Gachagua na president. First of all, Gachagua arua weno meambo emekai since when tuone mearie bere alafu uchogiri kiuriki ya Gachagua ari ntere we uchi ya Nyeri arua yeye ni mtu wa few words kumare bakaro muno bandu nyungu imeanza kutokota. Ndio hii mambo maneno mingi imeongewa hapa ya siasa. I will say nothing. The reason being, Rigathi Gachagua, deputy president, is a man of few words. And if you have followed my politics in the last 10 months, I talk less and do more. Na nĩngwenda kuoya mweke ũyũ njuge atĩrĩrĩ, andũ arĩa othe tũhetwo itĩrĩ gũtirĩ na gĩthurano, nĩ tũheo mweke tũrute wĩra, o mũndũ arute wĩra wao. Ko nĩ deputy president ena wĩra ũrĩa ahetwo nĩ president arekwo arute, okorwo nĩ mũjumbe na wĩra wake wa CDF arekwo arute. Tiraigua nginya njumbe handũ amarie cia CDF mararia cia deputy president, mangĩcimenyera ku teto cia deputy president nĩ mũjumbe no ũcimenye. Rĩu rĩ mũndũ nĩ ahĩnjio nĩ make katiguo mũndũ ahĩnjio nĩ kĩ? Karuti kumare president deputy president ya mtu ameambo emekai movie je turamiona ringi. He was truthful man. Na ndia kwa truthful man akwa a man of few words. Na wibobo ya pia aliua ina Muyumbi wa kumanage CDF akumane na manto ya kumenya manto ya deputy president. Na ate bobo utwira pore turathirera nene Gachagua nio tiwe te antu Rift Valley as they are saying as I have said te Mumeru ne antu ba nyumba yoba. And I can say this mea mutano ora wera kurero ichi kumanage antu muno owore au kubanga antu no abotunganithie kinya Meru atunganithie kurero ara lakini akarimeni kuria wara na very strong. Njira yagera wewe tiojure kana njira rekana nora at the end of the day ari no yagaria no akathiri atara kuona ni turi amwe thina ira Gachagua kulukira ni thina chianto ba Mount Kenya West na ibuo no ntonda watiri you 100%. See president atekwendete kanda deputy governor deputy president atekwendete kanda deputy president itikira kwenda ne kuriteni itikaweke president lakini bira kwenda arenda mtura wa mutethia wo kuriteni itikawe ntira meagitha kwa na ni fort kiri Mr. Gachagua na rwaria ronte na ombi borwaria nkulugi o Martin antu barankwenda kuigwa baitwa mwelekeo ni our elected leaders bate aita kwa puppet kuringa ampe na kwa yesa iba atwa mwelekeo. You see erera bithika lentori ara urawa Kinyawi narua no rome na Gachagua getho iba kugura Gachagua ngabwa kinyawu narua nkarungama na Gachagua no nto endera some MPs from Central West Central barenda lenture angerwa Gachagua na romere no kinyawoni no mbwe nandre woni yakarute ndachoge mukono kawa to muthagatu ito choge mureko Gachagua no muguru na no actually you see Gachagua na kina Lenture akina Nduale akina Murkomen ba reward no ntawa their loyalty na mathina yaraba no kulukira ki thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na ndenda kwa Ruto is a man of God as he says. Gachagua is a husband to pastor.
mwekuru wa Ruto na arorerie rwe na chumbi rurathire tumbi arombera rurabua as a woman of God, apparently as a woman of God na Ruto ai mufuasi umunene na mutumiria na ariwarira akarikia siasa agachoka kwa evangelist as a good leader atibatere witikiria munini atibatere mathabau yara yethirito yakirwa na the deputy president na vice president ya wakinyangila nthi noe akari as a man of God munini wawe akulugira mantu yara na inkurika na Kasarani akiapishwa awira atiri mantu yara mbanete ukulukira ndi deputy president wa nthiguru ya Kenya ntikororeka any other person in this republic akulukira mantu yaya yet so ndirenda kuatiri in case Gachagua akethro na kumama atitoro na Ruto high president then today winde Franklin Mweti Karute I can confidently say that nianga president William Ruto akethro I pretender ende akethro ate pretender ndenda unanga madhabau ya kudhalilisha deputy president na kutuweka in history ya Kenya President Ruto akwa one of the outstanding president ora wathiria rwendo na deputy president wawe Boboya itikiika kirumi kia deputy president deputy governor gutigite kirumi nyanto ba ukibatithia na tukateka barabara neje ndinde nakuga although I respect my brother Karute gitine gya siasa utena story na madhabau ntukira tigite ya kurombo basta kana batiri ala ndo chia madhabau tigana achio ntugote uteo ndenda toera no kanisa na siasa neja twin sisters kana ari ba matha wan utimenya kwitho wendene no mwe uria gotangwa nungi no ntucura ni imwe ikio tumi kuona ndeaja na arua na ndi pastor wa muri na bau bange twitite mbere ikio tumi kuona twathurire bishop na no tukurira na kiaragia na migambo megeni na tuteukira no ndu bwabu so twera na bwega ndu tugaciungania ukaya kudo akithio maga agakuriba na ne tukurira na tukwata bwega na tukona micemanie kurika nyete kurombithua ko tugakinyania au na kana kurika na pastor bangi akauga jontu na ndi ukataka ja nara kurika na kila mahali bakaya wa makobe ya gwita kuraitha shirika na ndi bauto ri ati kukaura kuremere ndiuga woni Gachagua thina ira kugitira Kenya na ira giku kiene gikuendelea utoni ati kirima ni giku ciaciarirwe ni Ruto and ciaciarirwe ni ri ntukwira Ruto augire ati ni kenda UNDA kana Kenya Kwanza government imenya kujuria the one third gender rule auga kuanzia hapo mbele itakuwa kama mtu ni rais naibu ama deputy atakuwa ni mwanaume. Mimi na Gachagua huko mbele tutajipanga. Ntuku wewe nile arugurire Gachagua kurochio muruma. No ntumurume mantu ya tugandiwa na ndi ntububu asa marriage counselor. Ntumurume ora wenda kuona nje we na thina ikugondokera mwekuru kana kuringa mwekuru mbere ya ana. No ntubatikari ona kuina thiri kairi. Kinyabugeta na chuiti Karute ora muringire mbere ya ana ona obona kuina thina kana kamugondokera kumushauti. President is the cause. Nuntu kenda uga ate kwitambara ubakaibanga nonerie mburaganiria kana noneria ngera ni baria uju atena gitumi kairi kana atena inya na uri Gachagua kabonetu atena inya kana ni muntu tena mutharige president ndawa imbi mukuru auga atiri na mukuru ekura akarinde ona akuraja nkurugie bije fote biginyene guru murambene auga muntu nache ngwi yawe nenya no nkuga gukagita tuturi uga atiri turi miru nuntu njaijiriretie mwiri gajojo gwitwa Mount Kenya ni nyingi kwina mumirwo eu ni njana bwayo mutanonya kwake ja gwitwa na kwinga mukowe ugoteka wingo kuno ntu bwawe na mwinge kaburi brothers indi ukarienjeku ndiuga atongerie beto bara bathuri miru na bara batithuri bara appointed please kwa mutanonya kwa atua kuya tiga kuura mpe kana urega omba gwite kambu nao gwaku gukaiwa karia gwaku kenda kejo chwa ndawa na kana kwa ya eja kunoka no
antu bara baucumburana Gachagua ni bacumburane atongerie betu muntu onde uri gatine kena ruo kuma Kathuri Murungi kuma seneta wetu gwita mbere gwita kiriba mithika na MP bonde ba Miru ni batwire atiri tuthithie ni atiri gukina urana gona becha ngagua ijo ibendere gutugirira maendeleo nontu tue tutemenya kwange ite nontu tutena muntu tuje Miru na kwenda giti gya Gachagua kethera gutwere ni munya wa gwetete no ebure onere ibura maguna jonere ruguti akuga ngenda so munyo yo bukweta na bwa mukirite sana ari kira azimio yenu kinya kiri Limuru 3 ya atiraria ankwire gichunge ageta tete kinya netre ari atirari lakini Limuru 4 ageta ande thigira kwire gichunge wero wetu na mundu yetu yuma na yona antu babeku ono baba yaba turato etete otekwa nande kwe keto bankwira tutemia kuciathurana nabo karute kwe mantwaria akinya antu amwe kwe bwauga auga watweka MP bo bothi bara ndakorwa lentore Gachagua amo support konde na imani nao na Gachagua te bwauga koi kuona ni antu baba no twe runguru wao na kwire mweko ake ya kura Mumiru atenyira bo menye buruge gichonge buru 100% na kawe toka thithiri chashi no tubaba bo ibo chwaga bo andiki bateto bo chwaga to chakuwa eta woria Mumiru urete nyumba Nairobi munda Nairobi atendere tu mweko utukorona na nyama batwere kubetete gutindira baba batari ngiro taito neko no ntibo batere thimbe mbere ndire uri atiri ndire uri atiri tekwenda kwe point tekwenda tuta ndire uri atiri woni kanga no kwana rabo ugatiri bo uganto baba rwa na ubonga woni tekwenda anto baba ro barobonga no nturizo rire kenyuru na orankwenda kwenda ni atiri uokombozi bwetu anto ba Miru bukomora inini na inende MP betu ba Miru to kwaria otoreta press aria manto ya mira abra tuina thina otoreta press bona e condemn manto ya thina ire yare ya anto betu ba weta kura ya bonene kangata ndiruri atiri Miru dinere kire manto ya Limuru 3 ibureti utemu Miru woraria urari kuni professor Naitole a very big niyo kiri azimio ye area wante kai kwaria let me ask ndiruri atiri kangata Miru ri kiri manto ya yo thine ri Limuru 3 irari about Mount Kenya kana irari about Eko anto ba Miru thino ikwenderwa mpio ankwire abiongozi bara twina bonde ne Miru baile tu na metho batumba kumire muntu roro mireria una nga ndonchura miaria yawe muno kiri ku riu kwe muntu to Waitito arachokera kiri Limuru 3 nyuma ya kwaraga ninto bionde bethira kiwa thirikari ya murekerete muthitanga ite mutabia thira bionde mwanka uwa uroko na mutaika ya kuwa mbaya na ndenda wira ora nduta atochwira miaria yau ya Waitito kenda tona bila biembere yetu imbi na ukombeka gichunge mwira tuchwire miario ya Waitito utanchokere kiure yakwa na ndio urankwenda guchokere ni atiri Amiru tebio biriga Kenya batu turi akombori nthe ya itha batu tutura tu mpinga nthe ya ogeni no ntu Mumiru rokaria ruyo ethe contractor achuno ngugi kethera kandiki akabutwa batu Amiru na spore no tubakuo u koro nyumwe moye tekegera mwene nja munyiri na munyiriza mauro ya mwango ira tu kendegerwa kindi ikegera na yari ngwa yeta igwa koyo orengegeta atia batu thinira twinio batu ndene Miru no kurika na boga gweto kia rengi chonge to kubatiri thinira Miru nya county ne Miru na thinira Miru togerete kurwa chika ikarema ne anto bakumana muingilio bakeya Miru aba ya ba control Miru tokaga wakuga na twabathikira na biongozi betu ukona kiongozi akero iningwekete au karote bwana ngwatora nkuga kiongozi akero iningwekete no etho tani ya goni uka impeach ukengwa ukabutwa na nabaku bakabutwa nukuona ende tukaenderwa mpio tukatha tunambi tweno uwa ibo nto iko baba piwa tere karote te kwenda kwa kuwa iba kinyangane na reba kinyangana bare manwa batwera bakuwatanira no tutoka kuringa mpe ariko no tutoka kuringa mpe au nige tukira nkuwa ni atere Martin no tu twathurire Ruto na twathura Gachagua problem ereke yande ne Gachagua ni gukombeka Ruto amba kwa tatiare kurama Gachagua na tware manto tuteka kuraya
the news na te mantu ya manene week wa next election Raila ai running mate Ruto yani we andika kuno to siasa ankwire anto baba ankwire mantu ya yobo ari mantu abit realistic ndikira ankwire karote to abire kwa Raila ate tonya State House Gachagua nkwinga na ituro nkwinga awezi ingia mimi niko ngangari siwezi huyo watu hawezi ingia baba bagemanye chungwa na bandindi nyoro ba huyu mzee akitana wile hawezi ingia toera Raila uma kapitoero tonya kiruto rero ari baira ngirachi na muchamano le muru yo ikiro yokiwa yo trawire baruga ate muchamano le muru Raila ameingia State House anakula huko Ruto akakwetha bangite kwa thukana kura ino ntoni cia mucumburite muno ketha we kura ciete Ruto thina gucierencha na utulia maru ni cia Mount Kenya kuru cia mwete thina ira ka thunkumira kuthukuma karote kura ira cia reche thina mpi na aratumira mantero ndere yendekana yedere irwaria yedere impi yedere ikuinia wethere impi arayukia kura na nakona kura ito eta 27 no imwe thina ringi muno echunge Ameru thina twene batutule Ameru thayo te muntu wa support le Murudhiri na nyoko no to wa support Gachagua finally na Karote mo support nende ya Karote nyambo support au atre Karote bwa ya atre etere te kuma ke biongozi wakangata na Azimio na ndine Azimio era tyo kwaria na nande jere bilo kwaria oma no tukinya wa inda kwerekea mabwe na sandira kiwe ni ndoto chiama kya Azimio na ndio temenya ukana wewe tabona bukayo no kungikunde kabo yere woni inkorika na banje sandira ka twetere no kasaradi utekarana nguchia murano kanisa ene kana ngugine ko chenjegia ngukungana egita ile chali nguchia murano na etwarie cha kanisa Nkandi Sanjiri, my friend, that Meru, we are not an extension. Yes. But we to associate team. Kana to eta nairua, kana ekori teo to tiromia, kana ekori teo to titevia. Naibu kangata kuwa. Kangata ibu akwa ere kuwa. I want to disagree with him totally. Na mbuoke ya kwithirwa generation ire rari kuyeta areba kangata na bangi that barare extension ya mweko eita reo kinya re muntu weto Meru New Ndrone ere tongeretwe ne antuba wetwa Bandrock Tambijewe Bakarote Bakalembe Baloaji Bawakili Mwenda Bambete baraba kuwa we are not afraid to speak the things of the soul. Otebyo tutokera kubutwa, tutokera kubungwa, tutokera okwa sniper na kwire na tutokera kuthangekwa. Bira biyo katokawa o maborabore. Momero atethingithwa. No, momero atethingithwa. Momero atethaliliswa. Momero ekabana kangata. Momero atetezo na momero atetora thenene no ntotura extension no ya timu na ati muntu Nairobi a control Meru ati muntu Murang'a a control Meru will not allow that na tutete kerua kwenderwa manto yaraka ngatakwa. You know you are denying a fact. Atiri in bura Meru etwire ira kukwira atiri okay akwithwa generation ebakangata akuruba ba Miriti akuruba Lubeta na akuruba Michubu ibenderu ogwa batu twachiara mwekure ya wa Muchomba twachiara ndaka ikwaria wa Muchomba twachiara ndaka ikwaria ya Mbogorora tureterete thina. What I'm saying is this. To take it okay akwithura our leaders they cannot raise their voice endera Meru ekuthira we barabate ikura barabate tari baraba weto the Meru New Ndrone torisieta ment Meru New Ndrone tereto theri kato comment ukariurio kareona. What we are saying is this. Okay akwithwa bakanga ataiba kuwa to extension muguru weshima yo muguru weta prando akawa batu tutite tukari tute na mwego. I am telling you the truth. The time ya kuthaura Mumeru kumogombone time is now. But as it has been rekana na past, we are talking about the present.
And we are talking about you're the actually future. talking about the future. But we are talking about the future. Reka nante to irese the Nende the past. present ni ukanga atakuwa. The present is what I'm saying. Bila tukuthithia batu tukari ya the meru ni ndron. What you are planning for is the future. No. Kanga atari watire ibenderwa gwa. Batu to bwa tugira. Tugera president manto medho na yawe kinya to kolominwe. Tuaita tumura manto ya ura murangeri etera muira muira lare bwa muira to weto makatero boya ete bueta sinete bwana mate nyango atira karutembo ya tere yintukira tuti kwenda gwitikiria kinya sheria na the law as it is and as it used to be. MP beto bako bete kambare batacho kera bonde arenge mujungu ne atiri botiuma nenda kugatiri kangata na ubangi kana ura kuri mugambo jojo tusumbura ne atiri kwithwa itu support gachagua kana tuti support gachagua kwithwa itu support ruto kana tuti support ruto thai tuti kuringa kura na kira tugirio tangirwa ni tukara tuthekenwe na mantu ja gachagua ura kurwa kwao na bathekenwe batigwatana na president turibwa kira tukuona Gachagua kaya uwe tunamalizwa. Na noko tunamalizwa. Wikwe bako ndika ta point. Mukoro uwa tere Gachagua niba basebere letore. Ko ule tore abo Gachagua to support inga bokaraga. Ndia nuntu bora kingi anda kira nuntu mbitani yigitara Kenyatta ndaitani mtu mukoro ke gwokaragia kiaragia lakini nuntu naku antu ibagire ntoni bokura jaba kangata yotu miona aitie guru ndande na mankira na ni mugambo inondure tukauga ni uria kwari ukeja kwithwa bagu atekaire iratu ko gakarote gwikira nuntu babagu beto bataragie chungu ndigwa karote gere chungu na kangata karie chungu tugeni atiri itukwenda utetheka antu onthe muntu athuri miru mbere twarie rimurudhiri twarie meru yetu wana thiri na mbi tutumba utukuraraga tutimami indi twamba gwita kwarie rimurudhiri ko kumpatia rimurudhiri na Gachagua utiumbira mbere ndenda kuigwa mpaka iterwa shetani ashindwe. Yes. Na ndi ugatire. Twa kwengwa. Ogwa ogwa mwatira rukire na mami kwa. Ogwa ketire kubomereke no. Point of information kangata dikira. Tubeto ba meri bari arume bongwa. Appointment ira baheri babati kurega bakwa turenda bageni mpagwa sawa. Yeto minoko mimbi. Barabara sietu cha mamo ina asietre. Barabara sietu cha mamo chietre ko. Tai kwena barabara bweyu ugo kwa kuku ngoro tugo kamito bisia ya Sandra Kimweti tego munene wa CDF tego munene wowe anene bai nogo na bange andu ngogo otena bypass kuma rokoiro ekogito egeta kumira lakini barabara otomba wekero no ntombi World Bank etere imbesha thirikari ugo ko kwari ntoto chianje tunde aja na tora thukire ko kwari ntoto chianje tunandi moyo ko thukire Ambo ndokura bora banda no ore wakala jitene. Gichunge ko gatukarie kiri mukuru ujo. Gichunge mwere tiri. Tumute aende akufuki. Kwa tukauma. Muyumbe wa wewe ngono akiama kio uhuru. Kiau. Mdosi okay. Na leko rwa bana no pe oro ka baka rote na pero. Mujumbe wetu. Kiama kia mwirari ariko. Mukuru we ngware aku akauma. Isandira kimweti oshura thina au makiameni onete no mutongeria. Bwana Martin tuonokie kiri mukuru ujo. Ari au protect. Utukarie tu protect us. Ndo ari ari nyanta to chianje tu na ndeo. Okay, kadri alafu mchokere. Andi kulikamba na tuwane atiri. Thai te gitara kuria nukurwa na Gachagua. Thai te gitara kuria na ta miru igeta. Thai ne gitara kuria tiri resources kana kekire kuma national government ndio tukinyira na njirere yagirite kwe bangi bakuria nkorokie tu no tukinya ndo ndireta waye na faida ndivanda ndiru no kwithira ndo ukuthwani ruto ukuthwania ni Gachagua okurwo te Gachagua okurwa ne mantu ya create tu ghost project yegoro bukara gwetaga ara into bikire warungu betekeire gechonge bungo kwira no nto ikarete siasa miaka mingi muno uringo kala siasa ne miaka mingi muno na ora mbisi kabisa moya ya abokonganithia mutombo watu wakiwa mwana ninji na bajenga karume na una bao into bigeta ko rungu ko time rato na choda hiyo te mtu geta wetia ruto barabara da hiyo te mtu geta wetia ke bisuma mokomeni mantu ya security na bila bingi na mantu barabara kera to ngwera to ya wadha ino to batu amero ito karaya ka twina ga uchamba ka urume kaina wandene ngwera twena tukita thai nile murudhiri mbie kwendelea no kuura Gachagua mero etete ko tolo iwetia Naruto anasonga mbele no kwa kulieki ko ina thina na usonga mbele kwa we kuna shida Bwana Mati atere karuti ambari manda okay
Limuru 3 rari antu ibute Limuru 1 na Limuru 2 Limuru 1 kiraito na arikuo na minister na bamuirari na bangi bonde bareka mantu ya Mount Kenya uraya batere na twina stake nene muno twina muntu wetwa Mutuman Kanata ari chief officer wa Mount Kenya Foundation akimenyera mbecha ire iritiba kiraito bau papita munga bau bonde kuria tega president no karia biashara ci antu ba Mount Kenya Mutuman Kanata ICU Limuru 2 yari na atongeria ba dhuri na kura na kinya president yeko Kibaki Uhuru the other one Kibaki aikuo Limuru 2 the only elected leader urari kuo wa Muchomba ke Limuru 3 muntu uri anete na yara ya kwendelea bau bange bonde ni bute so the declaration yere ra thirwara ni null and void why bwana Gichunge the elected people barato dhaniri ite muntura warache mathina yago ya Igembe North in the national government in Julius Taitumu and nobody else who can purport kumbariria de muntu wa Igembe North muntura mbarairia mantu yago yako ni Meru County Crescent ya Kenya ne kathuri murunge otirio unge omba kwithirwa aembarairia muntura gariria antu ba Mount Kenya mantu yako ni otongeria na mathina na maweya Mount Kenya ne muntura bawita the kingpin Gachagua nte wa Muchomba utebyo ndarito murethi omba kwaria utebyo mathakaru omba kwaria aitwira ata turi antu ba Meru oyo nwe ware coordinator wa Azimio ndene ya region yetu yonthe arero yo mantu ya barabara cha Mau naba nebo baya na barabara cha Mau otewe abatere kuthwa ake blame thai nonto thina ya wache barabara cha Mau teru toto ata na tega Gachagua to ata oyo to atere nikangata na minister baba are runguru Uhuru ba professor Kobia ba Munya na bau bange bonde bare ke thirikari ya Azimio nebo batumire turachi barabara cia iba thina ira cionthe tukuria cia kwithwa tutena Mau road tingi nikangata nonto no waru kwina president Uhuru Kenyatta aewete kinene kia kuromera Eastern yonthe aerenjo ni coordinator kwa tuiga mbeca ciuma Harambee House cia kuringa campaign lakini barabara ira yetu tethia iraurira njirene au oya na barabara teruto na tega Gachagua na ndirira kuretera mzio yo manto ya bypass na manto anga ya Mau road akaretera muntu ra Limuru 1 orora Limuru 3 kinya ite muteka na kaina kana turama otebyo omba kuretera muntu Mount Kenya the only people barabombo otethia Mount Kenya ni atongerie betu Pameru barabatari na kura ni atongerie Kanithi ni atongerie baimbu Kirinyaga bete bachemani the elected leaders ni bonga bomba kwari bakaina ine Ruto lakini ibute bibinge kinya bakarethe kuambu otebwo bethia kangata uko nukuthukia ariandirie baba kya ugote ko kandiria no nturi kira gituma mitungu ikirwa ya miunda ikenda mtu amenya kwao ugo na ndiko gutwerekania ntau cia kwetu iya anga bypass angaru na mujumbe etha ni kamunda wina konde area ututhikire turenda kuga atiri tutikwariria show ya narua bwana Martin Kinyagwa be fair to us tutumba kutuike ketho iri muthiria ke topic ni the wena subtopics chia okay katuthiria Limuru 3 let's deal with this Limuru 3 barabara ri nori tutegete na ritho rethaga kana ritho ri gambi no tumetho imuthemba kwi ritho ri rambu na ritho ri ethaga na ritho ri ogambi turiuga atiri no ntugutena na ritho ri kiao agenda yao erari mbi agenda ya karibari Limuru 3 abaugeria utandikira kiuthi kenda gikara ora bakwenda gikara ora rujo bukwenda ngumero na ugirwa mbwerwa uwi kiuthe kianda magi utwirwa ni akuru baraba menyeretie baraba atwire ikumenyeria ibali na president wa mbere na ndi ibegito muro ibali na president wa uunge wa badatu na president na ndi bakuona keke boba ina president bangana badatu bali na Kenyatta bali na Uhuru na bali na Kibaki na nonto bakuona president gucoka njere ngi ari na baraugire atiri kira batitikiria ni unene buija kuthwa batena bu nonto bali ona babu bitia raundi eje ni nyume meanka bebute tunjere mia kioni ugire na no wari Limuru 3 na ndikira bakuthithia ari ba
batio barenda tweria Meru na Embu na bau bangi na Tharaka Nithi tutuika macabiki ja kiuthi kiao kiandama wona agitaitithia abangite arenda kugera mpota au acoke au kingiere na nyuma mwanke arie tutungi itigwe rungi na ndi mugambo ni atiri tututigane na kiuthi kiandama kangata tubere atiri kinya kethira no bakotha tugatirima na finals mekira ja gikiero kira tukutha no ntutwe thai tutikutha wenda kwaria mete ukarigirwo kwaria yo ntuko kwaria atiri kangata kuruntu nobo kuruntu karote akua na bombele aru atiri antu barari kili Limuru 3 ni bute kumaanisha ati antu bate thuri na kura. So whom are they speaking? No bakwaririria. Iba opposition ibotika tukubere. Moya torakua wachana na opposition kazi ni kupayuka tu kupayuka. Kinyake bakari era kupayuka tu. Na antu bara bethirikari ne bethera ni agambi bekiri nkomango kanua. Komango ku. Ai tele ntoro rauga tero torora da ta kiwa woni ngwero batala isimpekirite fake ni anto bara uma bakaya wowo kabithia covering bakiwa le ntore wetu gakiri mantu ile ntore rarakia ni anto betere bauga tere ithorikana tekende ke wougere ni anto betere bauga kitha gachagua kora mieto tukwenda deputy kete kere kiao kota kabete report yuka thangazeni na tekende ke wetate akwaria tekende ke wetate Nandi kinya ya Limuru 3 tegachagwa ugite we gachagwa ruga mimi sijui hiyo na kinya baba kwa gena no motaika iga gachagwa ebera woni tani motomete lakini no bagweta ata no kominyate nkuwa gintu kira ngwendo menya ni atiri na kwire gintu kira antu bamiro batibati kugeria kuthithia buru na baga attempt no ntu there is no need to fight a losing battle otuomba kwathurana mumiru wa Mount Kenya tutuita wagikuo kia Miru tuita wagikuo kia Miru bado tuita twembi no bwedo aibu tuita wagikuo kia Miru na ibu tuita wa mseto ayo na ndio ra ukarine atiri nontu igachagua uguteta kiwa na kuurwa nigachagua uguteta kiwa atio karasa sawa na no gataga gachagua ate atendete misemanio state house misemanio 11 important no komenya buo Michamani 11 atrate important occasion miaba batitaga ayo bataga bona mantu ora including yo State House na president yo Museveni atere kurio kira tukikuruma na woni ngweretwe kwanza ngweretwe mnupo aja bakaomba kuinywa boega burugweru atero tutabairite ngweretwe kitha gwereke matindethani na thiri igwatha ni bobo eku alafu bora karote I think ibira bi ukoweria no ntubo kwithoro ria Azimio na yani yo mantu yonere president Ruto ari deputy ya buimuno nende Ruto teve na ona deputy boria to mimbi ndaira ndakwira tiri boni usani na sarakasi Ruto akiwa no teso ni Uhuru ndakwira bera ntuko emwe pesilipo yagire muchara orare gombere chunge bera ntuko emwe ta abaisikiri orare gombere chunge bera ntuko emwe ana baba yangwa chukuru orare gombere chunge muntu nakuwa woni ingotecho na yakara nyumba thirikari atauma ku otatu askari mwanka matengi akawa kwa huyu mtu anasema tunamtesa akona askari 252 atauma kana kinyama bakaragia ngo tije ngo gure cyari ngirithano echa cyara ngirithano ntuko tije na cyetere okoroka ni tebya ngo cyetere nende bora karote au abantu ito twenderie barabara cia mau norikana muchamanio declaration ya Sagana muchamanio ya Sagana ya tu bere covid iyo twetere tuweta biongozi ba Mount Kenya rĩnyo na turambire kwa remantu ya barabara cia mau watu ikabatu barabara cia mau tutekomba kufuatilia bwana tumamo ya ena tutuyamenya bwega turaye wa barabara kilomita 385 igitari ko myaka bya no MP ukathikira bya bya no MP na kinyano raimu harariku MP bamero bari obothe kilomita 385 iraganwa ibandisi yake noti chiro kona chegero na igaita bantumbori ichiro koni kwena malocio tina kwenu ikena mamwanka gaiti na ari kwena ma no sio kilomita yu no chire kera to barabara toto frida rundito na ichira bithe keri habilitation lo cio tika yake iro lami ni alo cio tika na kwe barabara kuma mutu ati na mete
Itete na. Kwi barabara ikirila miau. Tukuragaria ntu Kira Otewe charo ekirila biba mutuate. kwi barabara chikirila migembe barabara inya. Kwina barabara ya mwere witira Karoteina watura. kwina barabara inya njaro chikirila mutuate. Igembe kwina barabara inya ankwire mwene iri konga kuria boyega. Kwina barabara kuma Wita kangeta. natho. Kwina barabara kuma kangeta. Kangeta ni nkuru. 2016 You rehabilitation. Kile kwere chete ndabi rehab hapo. Okay. Tena ndabi rehabilitation. Rehabilitation ya barabara ikibiritia bitumen. Na ngirending na drainage. Kibiricha nona yecho kero itara uhuru. Ni acho kairwa. Na kwina barabara nyinge mulira ariko thuka kinyembe kitu ni athuki. Nduko ni athuki na tona bypass. Egitarira kuona turari rira turathanire rira egitarira uhuru. Iro tona barabara tutona ndene mero inyingi. Na karote nonto na kumenya bantu baruto buruna ikama. Karote chietia tura murungu. Ombere barabara njero twekero lami thai wathanine bwa uruto. Imwe meru ombere na nio era ita yakuluko thai no twekero lami. Turegete kubithura barabara cia Finda Road no tutwina rando ria bypass ire nyuma go kwe tutirite World Bank no proposal tukwandika turekerwa ko tutumba kuona maendeleo yange ndene miru tutambete kuri ambi World Bank kintu kingi kira nkwenda kwira kwathurana mwiko na mumiru no muna kwathurana eria na rui utiumba Really? yangu kwira utiumba gitumi 80% ya economy yetu na community yetu yani ngwataniro yetu yuma kire antu ba umatini antu baba ibo kumiliki banki hiyo te banki ya mumiru ire anochio economy yonde company nini nenya ibiama bitoro amabio oteke tumba ko ndage tukirwa amya mtu yumona no ngoko wira kike bagarutika bage abana opo barawira mo kamero mo yenda kura bugire te monki gite kore bawira lakini baba ina bahati bana MP ban mujumbe arona antu bangi bareo na ibo ntonku atiri kyo tumambira antu babo tirita na ubo twiranga turwa betwilikitie etera na wandike na njere minonto ni inkomenya we muntu thi atawo mana rwa murungu igitare chonge atwetarenge igitare kinyara siasa wone kethere MP bo bonde barwa mi ko ka darwa mi kama kemeru kita tobie ku bionde bo bonde ngokwira ni mate bonde ka darwa mi kama ke ku no to kinyoro ama na nyoya kuina MP otenyira ke uno ko kagira mbecha nao But karote kwira atiri ntuko chieyete mantu ya yonde ya chinse. Ari ingwangira karote lakini o 50 years kana 400 ya yetu ya kewe na ndero no tete tukwita atia. Seriously? 3 to 400. 3 to 400. Yadona le twetekirio tumiro bothuku. No gutumira bothuku wore amburi no gutumira bothuku. Karote atata la tobe thirikari ne bonde. Fainda yetu. Karote atata la tobe thirikari ne matini. Atata la bonde. Tonje ubo toba utakwarire to bera batwaririe. Toba twandikithia. No wetre direct araeta sigo ya ra ruto mbatika. Utambete witakira antu buku bagachagwo buku kungira. Aba uno aba mate. Fainda yetu Tokare wandu. Uramba kwira meru ne tonya kirendo achiari muruthiri. Uomba kwira mumeru fainda ya utonya ndweneu. Na no ntuni ndiuga bura bure one ati tutekurwa na Kadiri bwana. kanywa gatibara Karote akuga we ngwa atiri. Kachagwo no rachivire lenturi. Kachagwo to mwati ando mweko gatu tutite makosa tokere ku baba. ona ndi ugo kwenda tugwatania ndoa indi ugo kwenda tugwatania ndoa ene turi ndwene ya atiri tutekurwa nawe na kotha ego tendo era uma miru ri katwitite ndwene kuthithia atia tutendo era uma miru kakuri muntu raigwa miru akirwa na Gachagua kurora igwa akiuga na kwenda gite kia deputy president abatere kurwana ora bakurwa nawe ukethira mutano nyako bakirwaga muka gutiru mancho gumoringo umwe kibo kawamba akuigwa imbi bakwariria tuge ni atiri ni ate tukathithia no ntu Gachagua we ngwatira ugathinewe no ukurwa nawe no ukumuthariricha atira twira no we ngwa twita kuura ugu kumuthariricha na no ntu eri sawa na uga muntu na chengwe ijawe tugatinda guchimba au no ntu gute mwenji utiruko no ntu mwenji wonde no mwirega jwa bamfuko kinya gwatigo tinda uchimba atiri twitikirio chimba bila biteki methene tuchimbe ni bila tukwenda wauga twinera ndu turiswe atongeria betu amiriro kwenda itamweri ugori no ndinguwa no kutharima na gituma muno na ugo twitae na kangata kenda atirisi atu neutralize ra gituma voice yere sasa kire pasta iwire mbere mugambo ni atiri amiriro kwenda itandu ene ni iriku
iria itiumba kurwa miru yao yongwa echionokia baitia ndo ene chetineti bachoka baitiri ndi beta chiarare bakaitirwa ndi beta chiamira gegutewa bategete ndo achianja chiongwa bate kumba kuona baukinyaria kuonka barira laini bonka 13 56 baringaniro je bakunywa nara nangi nina gokwenda bionje bietando ene bambe baibanga bairikirie. Jeremy Fidel Megaboy na kwarite meambu kware kire Facebook no ntwari wa today you are thinking about Limuru 3 and we cannot solve disunity in Meru itself. Thank you. Let us solve our problem first, then we think outside. How can you think of people who are voting to remove Lentore like Kamba's Day? Na tuliuga atiri undi ugaja mutongeria Meru ni atiri mbere twita guchumbura na ura gachagu akuriwa woi mwego rigitene gya deputy president ni twambe turani atiri ni ate tukathithia kenda barabara chietu iria mbeje chigire kwa MTF turatigwa thinene na mbeje chiachoka na maguja thikara ya kuingwa imbi tukuyingirwa tukarithio ndu twambe turwa atiri mutongeria uri Meru thuri ni turenda kurani atiri kuma ngabana kabati na tukarithia nda tuirekirire chiatumagwa imbi tuguchokia na imbi tuteneo mbere twita ushugulika kurwa kwa bakachagua rero agatuika deputy president bau bero abakienda gite kia rais 2027 kana kenda batuika bona deputy bamenya gwikira deputy omuthu uria bakomba kuinga mianke wingi no ntuiba kwenda gite gatagare na weria turiuga atiri njetu yongwa ina wonje na ndienda kuga guti muntu ina mpara umba kugairio kuro ina mpara tumbokaria mbokandu tutethanie ni batwe Meru mbere twambe tuchuria atiri Meru eje batwe ndo achieto ni thiri tweta ku practice gutedia bagachagua kenda tutiguitedia twithinene ngabana kire MCAs babonde bathuri na batithuri ari onkia 13 bethesiki bakaringa ome barabara chietu MTF twatigwa thinene twachoka tweta tugwita chineti anga mutharabe na Kalibare tuguma Kalibare tuteta Judea na Jerusalemu tucoke mwana wetu ikolo na ndikara gita kwa endi na winya wake gitwa endi na ndi mara akiringwa ni bawa mboka na kuringwa ni barabonde bale anga ndi muchia wechi ni kuria marando marito infidelities turenda gua batu twambe tuicho kanirie janja yetu ukeja kuona mutano nyakwena thina mukagua ni to tumba ushughulikia kugira mutano nyakomoka amochughulikire okubo kare bwega. Asante karuti kuikiuri kinkuritie kangata na kebere somehow na okikuya ringi atire stake ya Meru kiri mantu ya yonde nimbi one kiri Limuru 3 utemo Meru rari kuo mantu ne akachagwa where is ni na Meru kwa involved kiri mantu ya yonde atiri bwana mati either positively kana negatively wa muchombara wira atiri kwenanto 272 baraba butingwe bakuma nyumba ya mombi ibana babuti kumegembe north ibana babuti kumegembe south ibana babuti ba south imen batu fadha mo egembe north katuongelegete tuina chairman wa Kefis tuina bwana Gitonga Ndwaro tuina CEO wa AFC tuina PS Kilemi tuina PS wa Forest wa ya egembe south tuina mtu wetu wa Ntoinyinge tuina mtu wetu Purity wafa tuina mtu wetu Kangendu tuina mtu wetu Marete tuina batu tebabuti baraba bila bakurerera tuina inspector Kome tuina mother tuina nata wetu chief justice na bangi baba inge wetura ake bakuthonete thina numwe kinoti wenka ake na kinyawe nonete thina nonto baibe bena bad blood noe nonto bwa manto yara ya karikite bwa nande bwana Martin I want to echo the words of my brother Jeremy that batwe thina cha Limuru turakana acho thina ichietu cherboe mbejira gira itu atiete cha kwenja ndroe chianjero na ite kunyugwa ile rungwa area reana rungwa mbeja chietu cha sibitari ya cancer center my brother bana Martin kenda nura rembe Friday thira resinitara tureterete a friend from Ireland Mary Kane Martin inte ya kuona thina ya cancer yere rembe my brother
ba mama bonde ibaiti their priest ba muithine na bareka bakurira bwana Martin na sibitari ya Cancer Center yetu ne temerende era yererwe kuritwe embere etagwo kwa kirwa eterokwa mbeche unte ko meina ire industrial park na ande mbere twita thina Selimuru thina mbere kandige etera Jeremy kidogo kandige baba mbere twita thina Selimuru emwe zira totiere to ya utethia na youth baukira beta tekiniko mbeche ira bare yairwa ijetemerende narwa tukwari bana Martin eta nkubu eta maua eta mutindwa eta timau roko rurundikanite rwanau ne ngari che county tena mauta as I was coming I was called by somebody okurita ngwethi karine ambera baba weta era Meru roko buba kuona tonto bwetu mauta ya county yetu ya ngari chetu ngabana atumira yawe athiria na ande na reirebe yetu ngari che county itegothorene roko and that one is very true eta nkubo my friend wethire aboneka bukuria tekwenda kwenda tukatiantu wethire ura barabara ikari ne ute mauta ukinyoka ni kuinga county ikwa silok tore kinyane ne ibakoya mbeza nako silok nande bwana Martin mbere tweta Limuru 3 atongere beto Meru wete nya ware Limuru 3 no kanini unganene na Meru ni ndron twanjerie kwaria mathina ya Meru yara yaikuo twanjerie kwaria nteto ira cio to affect no ntibora iburu ngavana wetu akiariero porara wire kinya gwataniro ya kuendelea na ndimsimizereyo well aruwe no kuringa gwataniro bo nene 1 minute atire Jeremy bitikiri ntwari na mutegeri wetu no tubona atakuwa kangata alafu tuchokera right kire Facebook Morris Murethi aruwa Meru community not bucket load to another community, but Meru will work in partnership and collaboration with Embu and Agikuyu politically since before and after independence. Whatever the point you raise, Meru, Embu and Agikuyu will never divide or work separately. The question point, what Kangata lack is this, and it is simple. Does current political leaders lobby for development or question the president over that? Since independence, what is our mistake? We should rectify politically but not criticize other communities. Kangata, you're missing the point of politics. Kisii, Luya stand with Luo. Why politics is based on ethnicity. Diana Kachungwa Ruwa Gichunge, greet my political counsel, MC Jeremy Akawa. Okay, Limuru 3 was just political betrayal expression. There was no raised issue concerning the Mount Kenya East Wananchi. Those were just selfish, greedy old politicians whose aim was to appoint the kingpin. Akawa, the unity that they are looking for will result into terrible disunity in Mount Kenya West. They and the agenda for Gema and the agriculture produce, they would have invited the sitting leaders. Limuru 3 lost plot when they started advertising it, showing that it's Karua and Kioni who owns the meeting. These leaders have no stars to call for the meeting. Limuru 3 was just a political status. Jackson Mwenda Nyenje Arua Ruto needs a serious opposition for him to work, especially from the mountain. So Limuru 3 is also part of the opposition. Kenyans need fuel to drop at least by 50 shillings and cooking oil to drop. Otherwise, drop of unga is a result of good rain we had. Okay. Barry Jr. Along one. Good evening, Martin, and those distinguished gentlemen. On Limuru 3, I echo Karote's sentiment. To start, as things are today, Gikuyu community is divided in 3 parks: Pro-Gachagua, Pro-Nyoro, and Pro-Uhuru. This is the real democracy we want in the mountain, where leaders can take a stand and abide by it. If the Kikuyu can afford to differ when they already have a mega space at the dining table, while Marians in the Marians in the menu tuko hapo
Ekura. Marians in the menu tuko tu hapo tukingoja kupangwa. Meru is not an associate but a shareholder in any pact that is existing. That's coming or that will be formed as far as political arrangement is. The conversation. This will happen the day our leaders will be standing by their words to the last day of the verdict. Most Mount Kenya politicians are turncoats who come out to speak too late when their expectations flop the Waititu way. Martin Mori kiongozi arua Martin Salimia viongozi kiatheka sana kiongozi na tumetenda ya arua I was in Mombasa gichunge our people are really suffering, so when someone is calling negotiations and negotiators nonsense is uncalled for and should be condemned with the strongest ones possible by all leaders and Mira farmers. I personally want to thank Senator Kadhuri Murungi and DG Mutuma for leading spirited delegation to Mombasa to meet MPs, governor with Mira Traders. Firstly, it was a show of solidarity with Mira Traders since Embu governor herself went to represent Muguka Traders. Our people felt like orphans and left out till the time when Senator Kadhuri Murungi and DG Mutuma went to Mombasa and stood on the gap. 2. Mombasa governor promised to review their finance bill on levies tax on Mira. This was a big win to Mira farmers in Mombasa and Meru. Number 3, Mira is scheduled crop and is protected by Kenyan constitution, and punitive law against it constitution is supreme and any other law is null and void. This also brought county government to support court cases and Meru leaders. Number 4, Mount Kenya Economic Bloc to petition Coast Economic Bloc to harmonize flow of business. Na yet on and on and on. Iko mrefu sana, but thank you very much kiongozi. Katu kidhimidha tu tibwe na wena to kuwa kiridhimu. Halo wero. Wero halo. Hello. Hello wero. Hello wero. Hello. Hello. Ya te Martin. Iko anchamba. Rumwena. Oni mbui kabisa mukuru. Keze dia panelist bau. Ba uketheka sana. Wambirite na anchamba muchoro kwa wita wakaruti. Budale na mburi basa kumbaruiza. Karibu sana bwana Basa. Ni bwa sana. Ya mbere. Udi ngenda kwaligia mantu jamu kwara igejara ira na Gachagua. Yes. Ngenda kugatiri bwana Martin. Yes. Na ndo record. Pero ira mama akadita arotapi alienda mwita kwa chama ni uyu. Ira tora kurota ka president wa Kenya. Na ndio kutoka wakili. Na kwenda ukura uma na agwa kinyaga ta president aratia mano iruju atendia meji ile tuta campaign ile ile ate Kenya is going to resign kana ile kwa kara ongiale kana na gitikiria ndio ile ita tu ile ndio ile nayo ile kwa na Kenya president dikatwaga Sekendiri dinero kwa Gachagua nayo. Kumba kwa ida umikeka nege kaji kengale kokuraza. Yeah. Ida is a scorpion. Yeah. Tomo mukamata alego muraza. Ambiri na moi aza moi adira. Kaji kibate ndio kala kibate akara. Ya kiri uru no kwa nora nuto ai na to mire. Everything ora otulire na ijura tuuri na ijura kazijera ira nake. Lakini andoka jotega. Bantu ja apene na ya apenete. Ni tuga ni history igwichokera. History Kenya no ichokera takairi. Jiwe tumakura already tukome history ra tuonere. Yeah. Na ukeja utaka kyake nyingi kuna mapira mengi mmoja Gachagua na we. Gachagua na tire atwa kwarageja president. Watu Kenya omanya gutena president ya leo. Yeah. Na mantu ja ija ade wantu barauga
muni utuma kwaje mwana munene okuwaje matijara yakajali iguru ule na ni okuona mateu yakali na trore bwana Martin anchokelie bwana kama sinani kala taguli kado no tunyepa kuna Mombasa kulira tubamira amuchokelie kado yeno tubakuleta achunko bara betere kuona hospital yakali no tubakanse na tuina ngabana lugu ngwata bwana Martin no tubakuleta yemu mtura antubara bageta kujunga mawa hospital kwa hospital ule kadia cancer ya tuina ngabana obati kubi waleo no tubaku kuina Mombasa ageta kulira antubamira na ngabana atigimeru na atikuona time wita nao abana abati kwa kampani mwakurura muchoreo hebu bakena manyano urura gito tetera muguka uneno tetera mira lakini ule tetera muguka mira ya no wito tetera na tuna ngabana twakaona kabugi akiri kwa kage tanao nya tudili utokele dingi tujikatabo to tubakuona space ngabana yamti to tubakuona kwa space yetingi mwakaka wenyoka ke ni Mombasa akaje na ngabana ule Mombasa dikenda tetera tubamiru kamu gatire kidi bwana Martin Martin iko kuibwa basa amuge atire kachagua ndio kale ikija kulisa na yomba kuendelea ndio kulingana na mantura ya tena ndei ya ora betire campaign na tuandike campaign mapema na inyabi to inyawa na yura kuendelea na yura bendelele amuge Martin ibu mtokide antubo mkado na pikira kanga tanadwa mantu jare atoro to jare don tutile utiro la president no tira ka bijiwe atleta ati abatige dale jaru rege president yokairi tekyo bana Martin atonge rubina ko. Thank you, asante basa. Another one. Hello Wero. Hello. Yes sir. Beton Joshua Grimo Mugiama Gumakarama bwana Martin na Karuti kanga tana mukurungi. Karibu sana eta wa Jeremy. Jeremy kethekeri kuinde. Ketheka asante. Na bwena mjandala yo mwaya congratulations. Thank you. Bere ndenda kwa rio ndo mbere mbuo ni ko support mujama ne Lemuru. Na tongore bo na bo ibarika ne Lemuru ete ko the ne jaranjao na ya onka na ya kura. Uguru bakalo ibu no to kuma na ikuma historia ya Kenyatta bagura bakarita muchongo nene na naumire. Tu bau ha ke baga umara ito ko ndo wa zakini na edera moario Mount Kenya na na inya dai venero ko na ige ti anto Lemuru inya wa edera party anto beto ba mero mundu are aria no ndo na weta ka ni something mwicho moeri ya ko na ya ka mero bonde ibu ba ko an tewo gari na boya ile yego karote agure manto ya pretend ai muntu akaona ni aborabu igiretio lakini tu gari oreko na ibyo biyo kuma county na wetenya the national government muntu no muona kumuno na ni muritio goyo we number 1 lakini tewo kore o are tewo kore bwana Martin anto kaba pretenda bakaona ni abora manto abuendera bakiara je lakini we age mathithio tewo number 1 mwana orare airo mbecha che chukuru ithirikari ire iraumarire ate kona mbecha thai tutaito mechara ringi baba kulitangwe baba ito mechara ringi na ruare ote ene project bene national government yo ye buro ni yete kuruoro na rua meru eturi na imyaka ele to thie kuma thirikari kuringirwa kura na mbecha ire koronete kuma ge witithio oti weta witithia license ikiongeli mbecha ire ciokoronwe ni nyingi muno kimbecha ira ite utumika na mandu aloni ni otokairwa anga iloni ekorwa nontu ire yo ere weke eto papa ba to papa loni na ikairo ge kweta bura ege bwithairwa top up so angua bwana Martin manto ya Lemuru to batio meza podi tuinde na ode manto ya Mount Kenya kwero amero anga mero imbi intate lie na ke to mwingi yo iko na tarakanidi na embu bado to tinge ikiazikira na to te na ode mundo te na mwambo yako ende to ya mero kwena tiania to matiania kwene embe kwena ime
nukwele otirio tutrai kututura lakini ando baraba inge ke ba tui mwongo yoeko na tuinde tui bamwe lakini amwa abu otero mweko atongora jana tatu ya tote karine nondore iba ba dara bate gu enye za inya ndo ando beto baguyu ato wana ne baborisi to ando beto bagare to kiyo ibito tena bio security yongo kareti ni niko kwa president ya gwethi atia otebu tote wethero tote no twethera turi thirikari thira tutikuo na teka twetu inkambe tu baba inge muno lakini itwaniro na tucoke twethe twi support mwana inchuro wa ambassador mwana inchuro wa utungata buboya kwa cibitari onto enge garama ya ingiro wao otebu ya gwethi county ote murandi yo megururo garama yo kumania na county kana inya national government otebu bio tuonete mwaka yo mwana nuchu thai miaka elege tutierie ku atuko support coalition aki na uni otore na ingo miando bangi bathikirite no tengwe ko no te murandi o Kenya kwanza ne gure murandi Meru county uyu moyo rai wita buratia barabara ira cherure to itarana no chire ri igero ibao Robo we jatho ko ite woko ina thoko iwa ko mutanoje na wero ituriani ona agwa tote na biombo bia nubia bare mteto ira kie ya ikia maire ikuma mazinani tha ikuma kuraura na MTF yero yote oterori kona karama na riu kwaria ndi muntu ena ndiginite yawe nti meakwaria rongo TV ne nontu ndeto ucionthe no wira uyu ambira tu umbire tegu tigigina anything egwithitwe anywhere na te aturia nyuma jiaze na ituko ile TV tha cionthe twina thimu iko connect bantu alive kuo te mantu ya gwithitwe thirikari ndeto cia kanyuake na inya talamu uga gari wethe baba no kamenya antu ara bakarize baba tegete baba umengelukie baba kera chiau iba vere bai ju tege ko opportunity TV ne o voania wari ti boro wari bugure u no karote mwere bora kuwa pretender iba bainge muno thank you bangi bari nene lakini ile na le mutiki thank you Joshua Kiremi asante thank you hello Wero werale hello Wero Hello, Dula. Hello. Kaya sana mukuro karote mutongori wetu bata. Okay, theka. Ai, nakija kangata no kangata ma tumuno ni kangata ke kutaka kangata ma itare. No to kangata ma ndu angua nikija kusasa muketi muno moregwaga. Okay, theka. Awura mtuko bina wata na gure garete avocado tere karia na mpara. Nendri menya tirache muchite chomo na baraba waka mwingi okroja mpere nendre muto mume na no baba tume no kwana no kurika na mkureta la kaya manyoro mwe Ethiopia ya goge ara kware buro wara na karara ira borara ajo karinge na tureta wata inja no lesiore korata karinge were baba are badiana agwen milioni timani yana kwa karotena kurika na turikania ando baba ume te kabaro ndo ene kaba kuma ya bura kwete no kona le muludiri ere au DP no aka DP kane deputy president yeah deputy president bara ora tukuya nona ira kumenya mantu ayo ngabo atonera bangita no to kamuge kai ka gergie tentere ba ta tentere kana motere amenya antu ba be to bagira weta nani kara wiki etinya to dukane tana muto to kare akwidri atungo ya mbiti bure amara ano kumenya antu aba eto gira kibere mana batute na batute dirikare yora arajiza amwera woke ya kuria oke akona bitibete no mutura onara wa chomu mai mukorobo obata amwera wai kiza nani wai kiza tukura ba tukubanga mutema no toke ya kwara ni na tutu to kuria ba tadira to kuria to ikwana to kuria kani to totewa no kominyo mabura are bona no azanga to ba wita na ba ta tukpada moribo yende kirima kemenya kiremiko kidianinya yonde kiremiko kirirohia kiremiko kiri atongoria kiremiko kiri owambi kiremiko kiri nanya becha kiremiko kiri na yonde iko kenya gero kenyeka ka kuroyo kade bakando kinya bakando bakade what muntu are mu kwari na tubo itware ma ta ina bako gwe pe bakando ba ko to ta tumina ko lo gere re ba mo ranga ko te mina ma pia ko ka ko lo gere kinya ko te bo kirwe ana to mire ne do pera kuwe kari ke bakando ne de ko wo ure ya te wikiza ya kere ko ringo ne lai to wo ure na te bio tizo ne de ka ba kora akaichuri akairo aka umriro ya toka kwa kama mbaya ba iro teroro kweri
baye ke thirikari kana baye ke babu atongoria endi bondo kwa atuba meru tutu na mambi ya to de ke tu ye ya mpuko tu ngwa na mwari nteno reke wari kyomo ba tu meru to wera tena bai 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 to bikina tora waje yo ba ya kuya para waje de kaka te wa ka go no mo ya ka te wa kinya wa ta te e do ke wa ta te ka te come mundo pero era bo ta la ya ba to ro mu chi o ko we to gembe kwa tanda ku mo do muiro are ya wa ni ko potia ngora mo nendre atu bo bana na ye de to are nda to mo de du to mo de ba tu du van kai ba tu mo go muiro mo nyoro andai ko ro muiro beti ko ye kera ka ka ke da to no ki ando ba me to ko ya na ira bo no ki ado bo no ki e do chivo o ko ke re ni bi ke me ba ri tre to ja de to no ke to chivo ke wa da ro te we to ko na ka ro we me te ai ja ti o ka ro da no kwa muira me ke bo be mo kwa na ba tu kwa ne kanga ta na pasta o kwa na mu to ba da ka ro te wa menye ma ja yo ambe ya e mo chi na ngo ko ta ka ro te wa ke haria wa we ya ra ri we ya re ka ro te ka to aga na ngo ka na to te go e te wa we te jo ma ba to ka to ko to ra le se murudri ngo te gan ba le ba kai ba ra ri ko na te ka to kore ndura wa tirwe ba ke ye tie ne te ni ke te kana ni te ja ne ki ne ke kana ne te reta ya dre di ke ti ne rete tembo andi barete no ba rete kana ba ki tie anga barete lakini ndukera bodia pate kwa ya Kenya pate kwa ya Kenya koria abo eta buinta loi no kominan kuere bio bare pakete barete nyuma ninge na kunyua sabu ka una chania ambo era ya kumu no ambirete baure kauna ke bake no kona eta ku ke kari ke ka eta ku bira buru arenda ku bira buru no nyuma nemi anto ba ka go nyuma na bakara yo kara ka yo dira kinya to gori tere ke ya ibukorika na mukoro ta lo ko chongo ibukorika na zabo bukorika na mukoro ta zabo tere ya ke te kware muno ibukorika na wakarote ekuruba na batwa na yende o ma kereka no wa chocho o ma goro tene ndo mwata no muito to ro iyo kamenya mwa mwiro no kwa bo darimo. Thank you. Ate kia mwisho. Hello Eru. Orale. Sorry. Hello Eru. Orale. Hello. Yeah. Hello. Hello. Please waturingira thimo kaniza sauti kwa TV. Weru hello. Hello Weru. Hello. Hello Mati. Yes Njamba. Ogui baba. Kabisa mokoro nanga we. Nyao mbu mzalendo bumepa mwani. Karibu sana bwana mzalendo. Watu tukuwa gente tuishonde ko winarwa. Eko rendo tutumira vai tukulecha medo ugo kona rutakuwa. Tukumenyo ka tagano ka wata ukita ka menyo ito tituro ka vitizia ka menyero ita ka itagongo. Ita gongo. Ende ruare ba tu ameruri. Na tu ibange. Uwebwa. Limba na bo ko na ibange na bo. Nondo ba tu ka wano turo kura jo tiro to ko me awi te vie tu nyanda je mondo ba tu rira kurira kibo oriente tu ba ti ko to kurira ki na sono tu ba to bia to direct na ba ko avion direct. Ba ti ende ba tu kunika ni te me do ba kara ya ba tu ba na ira ba tu neke. Ya tu nekira. Mwangaru ari to ba ti ko to ran to ba mba kuyerera to ba ida na tu ngona to ba ya tu ngwa. Ende ba na to gua ba ra ba dalla asion do ira ba nasionala. Na tumeru tu na tene tonwa turombe murungu na inya kabisa turombe murungu kabisa ndizire mageto mboita batu ameru to datu na ofirumi batu to are na koro bawa te la mero beta koro banjuri na sore sana ku to abaye te yo bonene lakini mwankaru ware ura ba kari tie meru iba tumero boy wana siasa na batangalanya me no to mwana siasa ari yanjire ya bia wete abakumira pakati bwake onge yire abia kenje akumira jebo pakati bwake mwankaru wari to bangalana we do nya mutongorio tari ndene meru ate bona na pasi e kuwa awatana nonge bera na ba me ona ba utesie mwankaru wari ba te meru to bangalene o ndalu chantiri o te muntu ria mononge na nyarwari to ka ko ro na kaya kamo ndi ndaromba na te yo jene ameru ruare ugo garuta ajua bakarende anto amona bateme
kilawa mutino omwe kabisa kenda tumya wikundeka na tumya kuoria mwangi yo meru kuriku no tutugara kwa bio batu na tukaviro theri na tutho tukia tija bange na itu kwa rio cha ile muru wiku kwa tuteze batu mumeru ata jindoko benefit ko na kiyo ati dina na we bwana kishunge. Thank you. Ndi kuito kare anto amwe na tubange mantu ya twende tu amwa meru tundo nira tu bange tu soganiria amwe tu ngwa te utomebu tambere. Thank you mzalendo. Asante. Bwana Karote uketho ni Bishop Imoro. Ariwa Karote akwaria arume 10. Congratulations my son in politics. Na kinya uketho in a different way. Yeah. Imoro arombete ga MCA. Dari piyoge. Tukiromba twachindo. Okay. 13. Na arombete eli. Lakini andari mere. Okay. Nkamurite gindo. Okay. Ngakeoya ntugu imwe. Good luck. Thank you, Bishop. Frida Mukiri alikwira atirika ngata. Hello, Martin, say hi to those great people. Ambia kangata to receive a warm greetings from members of EAPC Mikindori Church. Be blessed. Asante sana. Asante. Now, you know, issue ye kweja au kangata ni atire. Meru etebati kwethro ichi kumya kire manto ya Mount Kenya. Meru iromena yongwa. If anything, Meru na Tharaka Nithi, you know, the larger Meru yithro ni yongwe kuthetera manto ya yongwa. Actually, ketho kuthikira thimu iji ni atire Meru ina mathina ya maingi sana wita kwariri kinya manto ya Limuru 3. Atire brother. Yeah. Uni tekwenda bukara yandi against muno na manto yabo kuwa bopinga totegete kile antu kwa Limuru 3 kanambi. Lakini antu bara beko ibeto beto atia ashagwa atura kwa ikatheri kana na inaumete ku kibirichia ngo ndo konya aumete ku kibirichia na watega antu bubonde na kinya batu butu antu bare ta kwina batu nonto kinyarira olentima meya ayaka wanu wako no mudhara brother ko na no kona president twakwe yaka watiri muriaga ndoito mwathani agwocwo ngai ni mwega ende cionthe na nyare ndikiri na ru netro gwachagwa ankwenda kure gitu batotumba kuma no na ndikiri no kaina na etagwa na ndi are awa atugwa na kwa ngai mpe akira ke kwa batu otemwe ko gara ke kwa ke meru ni a meru bagara ke kwa ku no kongwata mateni na keto mankwira momero akari yakae mutomo anthi yogeni ni mantere da ka meru yakaingiliwa na gukaga antu bakurungamana stand imwe bathetera meru nani batu tutura thai ende kanto barora wa guko bakaora wa bandit bakaora ganto ngambe ke yo Karote antu bakaora wothero thiri yanguko ote joint conference ndirona joint area amwe edidinya delegation yeta kwa president thai batu yantu bakato abage toro maua maten to aba otoro to aba ngare cietu to aba komplete miunde to emira na ana betu bageta bakora wa maten na spray bullet ki Somali bakora watu lakini geribo tonge mtu wo mama wa bo tonga mtu wo mama wa buinga boka go umenya mtu wa tribe uchi hao mama wa brother Karote kidani no kwa biombere kabuinga hata unibo terugura kana ciuru so batu yo mukwera batu twagete unity na ndachwera ndano gandreto musaliti ndireto mukabila na igo ntonkuwa nende woni ndira mwiro support antu bau no nto babura ndabwera nkabura to watani to thithio rumwe ogoro te ko muntu enara to bangania muntu abera na muntu akabura 3 si huyu mtu alikuwa amefungwa na Kenyatta si mtu baba yake alikuwa amejaribu ikawa na muntu kabura 3 weru na no kora remuruthirie ebo kuete bu imateni no yo aciethera no tukwera gachagwa ga waweta kiri muruthiri no twakoro ya weta kiri muruthiri baba ka wanenje amuno owe tukwakera itwagaronga makere muruthiri iro go bwitu akilisi iro tukwa itwete ate yeah but for now otewe batwe brother tugwita batwe ge tumenkura kuma kire antu baba etu itwere colony to colonizerwe batu tugwita toromba gite miaka yonde kire mantu kwakera tukura kibake kire gite tomwikire muhilari ara minister wambi ombecha kireito ara justice and the constitution kabingi biraere na tura yango tete kuriko ko to atweka nende ito akilishi na kinya thai kwe mukuru ringa thimu muno ugo ubwa muno
auga muntu areta etaka na biao na biawe onge no etaka na biawe gitumi starting family chetu tumite ndene mero totena mbecha change generation chantianiro bona gichunge no ngwate boe gaburu waya kwenu kiambiriria iwo weku waya karote kwao no yake ambiriria mukuru ba mente wa iba onera taito mbere bano kwetha bonete tobese gitari kuraya ba na ntobeto ba mero no ora wonete mbeca na kona mbeca nyingi kage ya ngoga ate teria mugongo yo ate develop ko na mate ni ole ba wone anto beto ora mbeca ba waka utawala ba Nairobi ba Karunda batindire ro ba bakini na ko ba wateli ba ya kweya ba lakini mweko aka kwao ko aka tauni yo ba tu anto beto ba mero itogite ngoga na ndira mtora ke ya ko ya ogore ya muntu ena okia kwa bakarute ntore ne muntu ena okia we na bilioni cha pesa ne dawe mantu yo dikera kwere we mate ni na bilioni cha pesa mwana na wetraka munda na wetraka munda omurere omureka munda ke mwana shukuru we mure ruchoro tweku we mure ngirithano mundu ake yera urenda pesa cigana milioni chukua 900 akagura no ena nkora wetate ba oyo ke becha ogete ranto ba ombua burukendo ba urira ora bibilia kuwa wa ya theve nkena kinya rimwe nende anto bana bara ya kuyana weru wa ya kuwa itonga bietu bia mero bie na mbechi nyinge muno mateni ya mukoro na mbere kwa mukoro mwana mbechi kioneka nthi ni 30 billion in Kenya lakini wa mwera rugura sako ana bambecha baitethi atenda ne mweko ko umanara ya kiama yuta tuiga ire ya ragachako ka gwetwa nyakenywa kao ambire kwa na bangiri thano alafu ende uge anto bau nebo enento na nebo into 90% into biblia yao la kana boko na ibia yao mateni masafa ya mawimbi yabo tangaza abo njara chiriku ko daine kana ga okua no to kinyane ne beto baka kwenda dai kuma bonthe dirite ni ikabira kuya wogo kengwa very well ende to didi trombe murungu muno urakarote aku antu beto amiru ambire kuwatanira bawatanire nao bakawatanira atia mbere dai twambire kuthetera umiru bwetu na kende tonania bwega obumiru ine tumina no irwa mena standing njega ni ambirie campaign mbere ekuthiria ntobe tubakura wani maitha ng'ombe igwita mateni anto babare ya bakaura ganto na bage mungi na bakaruga nyanga memo bakarira au tothi atangare na nyama ngare ng'ombe ikaurira icioro na ikaura kabisa anto beto muntu akawani ro imba ndau na nterethite ng'ombe no to wali ogwane ne baba takwenda kulithia ng'ombe cia wita aya we yarenge mateni mantoni amira mira itwero ithirikare ire kukithagete kwendekana toteme twake miranto totiraku ntuko chote tuko kwingwa Djibouti anga kwingwa Mombasa iba twere thirikare yongwa no ntongira ndira Mombasa barega na Cho County barega na report ya WHO bakauga mbere keri ya habilitation ira ya nyumbere ya 90% ashari baru mwono ambire kuramira na thirikare twita comment bwe tambire kwegara mantu yau bachoka bakauga tiri mira ikemera otero kiona ke bithiretwe agriculture minister yetu ya agriculture kana taasisi yetu ile cia utafiti otero oriko murayo wa agriculture bero oriko murayo wa agriculture oriko murayo bandete tu yobe romba ding na kija kure MCO mo Mombasa negero watere mera etere yawe jimbori na etere jingombe ko matera begera ya wekera koko thoko lakini otene betu barakara nde kinyanga bano na twe noe ana hayo na te kwenda kwa wega to bakwathana nkoroki ugo na kwatha no bwakatha no tu iyo ni report ya kuthura burantu bakwenda na ndike batu antu betu bamero le mate karote biba bithie no kona kwe mungano yu ndo ibukuthithia ndenda mungano yu tonyete antu bekiriki te bakangata bakoringa kanyo tu batena maiki kana bakote batena maiki no tu batu jato tinda mochama no to no oturiri ogoro ko antongoria babe tu banene bonthe we mwitongote wite kurura bya korea karote atiri Mount Kenya bakua nio Mount Kenya kuma Meru Embu na Ikuru uri yes kangata kwibwa kuwa ati these people no mona antobetu na tutumenya kurekana nabo but kuri na issue ile at least for once bona ni support ya kwithro atri say for example mantu ne yambira kana nyamantu yangi at least tubwe abunge ba eko bakiwa ati kikimera kya Mount Kenya they will never bate korua bau bau tu ibe to bau ute omo abo waibwa ke ariria kimera kamera
oto moro bora ibwa etete Mombasa the only MP ora kinya Mombasa kasakasene mira kinya nyuma Mheshimiwa Mporo Abori, Mheshimiwa Dan Kele, Mheshimiwa Taitum, Mheshimiwa John Paul washaenda Nairobi. Kinya chairman yetu Omer parliamentary group Rindigiri ateraita kinya round atarete mura kinya shandra atarete. They don't care. The problem of mere people originate thina chieto chianjira ile wa antu chienda bobongwa ibyo byotuma wona ngaba nayo kiraka wa okera bwaeta koringo selfie ibo arawire awe uningwe chi otheri. And I remember very well tare ngi kware na thina mira kiraito ngavana kawera ndina clip wewe akiwa kiraito no president wa Meru. Okay, akwenda president yoronge wa Garissa na president yo Mombasa bate kwenda kimira ke takuo president wa Meru abatera okera aeta kuo bakarandi bakathie negotiation ndauriende atiri Madam Governor Meru au selfie deputy governor na senator baretere kuringwa ndauri kinya counterpart yowe Cecily Mbarire ne selfie aretere kuringwa. Of course. Ndrona Madam Governor oyo twenu oyo mantu yawe to dialogue atitie aiche mantu yayo kithakana criminal na nteto che gome kibara no turi kibara mbere akiwa to chairman le utorwane rau miandere anto kabati kaenda ikuate ikuato chairman u anga kwatira nkuthirie torwane ate au iko kwa kabati no maendeleo aira kabati kaumere kwa bwana Martin kabati kaenda kaumere mochemaniene yuare kwa DMK kiora arau akake akweya ile onge gonya ne kabati kaenda akemanisha ake akweya kiora DMK akemenya euro na thibia watana iron kuatiri. I want to say this bwana Martin. But gavana bio waira kabati maendeleo. No, kuna maendeleo twende. No, hapana. Martin kabati kaenda maendeleo. Wewe libo wa maanisha ila maendeleo. 1000 kilometers per hour. Yeah. Ende ineri. Andire borankuwa. Senator wetu Kadhuri Muronge na deputy governor na mheshimiwa wa Igembe North Mheshimiwa Julius Taitum na waheshimiwa wetu wa county assembly barabara ari Mombasa kwa kiresi yare ngui bila barathithirie ibaratetherie. Number 1 governor araya nete notice na atu barari be kwanjire kwende mira ubaki wambere utekwende mura ukwena skuru 100 meters away kanisa mandarasa utekure mira wetetheti bikibiki utekure mira wetetheti taxi utekure mira wetetheti ngari enne yule sio sheria seneta bare weta bakarande baria na MCA that ba county assembly Mombasa bawa ba change finance bill na bakathi the public participation na senator na deputy governor ba promise kinyabo weta uparticipate nero kwenda kinya kangata brother Jeremia area aibubu bwana Martin winde board member wa Thitha secondary school na PTA chair wa Thitha secondary school twena kila eke mwe eka mwanja chukuru ndene wegera cine rwangirwa kila iro torete ndirichene na rito batiria anto ambu secondary school yena kila eka centimeters intanke era yena mundo munende ne ya Igembe no yena kila saiti eka inya eta kadhanga eta ambaru eta Natho secondary school ute o chukuru etelekene na kila tunde kanicene rango kwa EAPC ndonyo sanda ke mwara yeyere ne churuba yere injiro chiendo kanicene moya ori muguru kaula obesau engi yori ro senita aende ruwa kanicene na nderero kuona mendra ko meneti wandra wegera na thina icio nda tukuria katurone kere batu Meru twena mutongeria incompetent
ote na capacity ya kwandu mirwe no ntoke akwethirwo na capacity arawiri mwarimu history the CEO arawiri mwarimu history nake akwethirwo ni muntu girite muru na muntu kumebora kwethia kinyawe kuma thina chemera iranjiria ote kinya ntuku imwe ana kwarire thina chemera bora na kwethia no fundri antu beta kuruma lentore no mwina. But what we are saying is fair na arawire na aringire thimu barateria na governor where aringa thimu after all twenka kimutengeria miru kwina tokire hapa ingi miru ora no twigire mandra mu no twigirete rinene and what I'm saying is this governor senator Kadhuri Murungi mutumanto ethingi barathiri boya beta baraniria na governor wa Mombasa na mantu yara tunde biashara ni kuendelea ora endelea mati but barawire na bete kaneria kwena regulations watu bukarizwa wora ngiriite apana mati ni kura twikira atiri meatuka winto birabitio bora boyere sheria yegiriite re anjo na bai weta bakoloma na bathi negotiation and dialogue yendelea kwa tuka kukethwa kwena public participation kenda sheria ere thithirwe yumba kwa amended na ndwarira ngavana arariti mbere nae no kalibu nene mono na akiwa bakambani mira kuma coast arari the last ara kwena conflict between the laws created by the county government na sheria chieki ni national government. The national laws becomes superior wengwa alugaro arariti so weta kwa senator na weta kwa deputy governor na atongere bangi bamiro barabara ibarania nierie rwakairwa rorare na ntobara kwa na mate kenda tumba kwa irano boya kama mtu amba ni tegete ata nova non tungiranie kare mtu ke rumanagie mayo history ya mera na thina cia mera antu ibetikirie kuira kinyore wandite kana ore kwenda kwanda tugutega uni ntena junte na munda jwa mera na ndira kuga sandira katirarie bwayo takainenya munda jwa mera mbuga na ndio ndirigira la sandira kagatwa kwaria mantu ja munda twariria majanja kwarirwa na mantu ja ujange ja indeo ila tukwenda kwa fair buru turenda kuga atiri kire ajumbe kenda baraba thuri risaindira boina mirani baba ingi na turenda kuga atiri ni kuruntu nkuria nuntu baba ni atanoba imbire ja engi nuntu mumiro gwire kira mwana kiri rungu kira giutuma ngine korona kaburi gakianagia tweje gitare president Uhuru bejire barauga nduale ura wari confident yo thirikari eu augire mantu ja miraja raba ugite kinya ya bakie chendi ndikirofu siari political dangerous it is on record that means kaba uga kenda bona kula chiantu bariku beja bali na ndira nte kuondera manda mungavana kawira mwangaza brief nondo nte wakirio we na nyantiri list na mawakili lakini ndiwa gukira kwa kawira no ja kuria tukuona kukunge kwa nyuma bwe ngavana wa mbere wa Miru ari munya na ari wenu nena munda twamira kanena mira na uwa ino no kwa ina thine mira bugo tu utara katero ri buratara ire ikubuthiora ari minister wa agriculture no ntu netire bwega ja mwana chiari bwega akinyukira gite kia ngavana achoka tuika minister wa agriculture butatetheka achiari mira ene nena munda na buri kumuno bwenda endelea boy mumono igitara kira itureja kira itumbuga gaterea kwa muno hapura bona andite mirari ande ni mbokando boga nditie mwana mbokando yitikinyande twenda endelea auga ngoja kidogo ndije bote kule ngidie ali tera ndije dita kwa guru edita kwa guru kira ituga atiri buthithirie research information demotethia nini au atiri utebie munyatethia no utebie kira itu atethia muntu ure waretere 1 billion ya mera na arareta 222 milioni kire mwenge sako ni mtu weta wapita muna ciatana ciatethia atia athigeria are kawa kenda twebaibia kawira o kira itu Murungi are kuya ara amira 20 million cia butethia atia thigeria mbe yambe yite kawira iko yare ni mbia amira nande wa mwabaibia okay kinya bo baya nire ba ciatetheria atia kume gitara mwenge
na boko nengerwa bilioni president na 222 na mwenge na kira itu arabwa milioni 20 kurira na burari na jio na ndika tukwana kwa kwina thinaja ndiuga kira kira orire mbeca cia mwenge imutia mutia nona mutia ni wetu no imenti mutia no imenti ndurenda kwa imenti rete ba ndenda kugatiri ari ibamira abuthini abamira mbogathukia mu imenti kadhuri ni siasa kubanga ira PR ya siasa cianga bana cia kadhuri cia tonde sevenira mumiru bwega ndenda kugatiri ndenda kugatiri ni PR inyawe no nduke ya kundu ate kuromba giti ida twene bya kawira inyari ndugatiri kawira ngabana ketha ibo kwenda utetheka kiburi ikienu kia mira kiri runguo wa na ndenda kubutethia uju antu bara bonde bari thigania negembe bara bari na mira mubutethia wa mantu ya mira nuria wina rubwayo noro kumenya bwega bure andamani kumora bwandamana egithara bakarweo na bo bange bonde bure arungamiri mira kabo karungamira na thirikari bwire bwega kethaga kwina double speak sendi ndikirop na ndiragi nuntu kuritho kwina double speak baumira na ne sendi ndikiro laba kwenda kura eja sendi ndikirop laba akara kwenda gutetera ikandiragi bagakira nuntu nindiragi nuntu ntukwe kuromba kura bagauga ni sendi ndikiropu baburetere milioni tubongere kura batuthinie ndienda kuga muntu ura wina mirano ura wije gitumi kia mura kuume gitare atangiri nambaine kaburia na memeu kabo kaumara buruira ura ntu bakuruira ncobia muratina bakaruira irenge munazi buruira inde bukerigira ngabana bishop ateshagaga na atije mana jaju buga kabutetera aitawezekana. For the first time I want to differ with pastor 100%. Ari wantu bara bena mira batetere mira. I want to tell him this way. Muntu ore okurema kabenje kuma kibireche na ore okurema kabenje kuma nara kwa balwaji mwendia na muntu ore okurema ikwachi narwa mere yake yako ingwa tugende mirembe na tukara mira na tukona tubecha tunini lakini muntu ore oremete kabenje akaecha era kabenje tia we ng'ombe boyele hizo ni vitisho hizo ni vitisho bwana kama kana mira buruge na tukabonelia mboka ikwachi my brother atebatere kuatire that igembe people ibo bandifendi kana ibo berigira kapo kuna bone nyesi yesi wangirikacha Kenya na ino mira erikiri my brother from Imenti kabenje kurewa ikwaje kurewa kireo na muteyo mira na ndirira kwa it is only people that come from just to have you a bit bwana karuti bwa kwa mirare mutera mpoka. That is where we are going wrong. No bakwetho arumo baraba wa mira imechia. You know Jeremy mukoro yowere atire. Mukoro yowere metho ya kirira ya kurire. When he says me akandra igwa he has hurted me so much. Rira ku atire. Antu baraba na mira ibonga baba atire kwarire mira. Turi muntu uria urimite cabbage. Ora weta kendre mwembe kabinjira. Ati batire kwithwa na murimo akithetera muntu mira. Muntu ro rurete thoko ya nguo. Umete kona na narurete nguo mawa ate batere kwithwa akithetera mtomera kinya werera ria ate batere kwithwa akiroma ke mwanya na agathetera mtomera alikuona bwina thina bwi ngwanja yenu kangata bwina thina nja yenu sinda iko kwenu nyumbani so unfortunate babu kwa kanya kwa mambo dikirete Jeremy kitya kweregete iko ali tibubu ina kamwele tumi it is intended ari kwenda kweje thina ina mirani ya antu banara the intended the intention kari bubu ya obra biblia you are out of the abundance of the heart ntena apology bila biendrena yawe ntena apology no dikera kwere Jeremy dikera no dikera bwa gabu obo tubrabo dora kwa meru butemenyanga ni ikwachi igwa pempe igwa mirai igwa mbi ibo kurenda wa sibitari ku ibo kuthithira kila kitu alafu ria watwika woka kwa thina uni antu begembe urendo toni na aturia thina ke yenkubu tutigane nio dikera wogua wotuga ringi na ikigyo tumatere bwana Karute ana beto bakwira Somali ote muntu so ninja kwaria ng'ombe seywe tigania antu basoni mo batekware no tebakwete kwato chetate cheto njaro na ndangari maitha atorera no nara kenisa bunga ke bataki jawato to igatega roje ro imba ndauna
yo imugambo muthuku na imurungu otumira tumenya kubanga siasa dikira rakani kangwere tumini dikira kwere tumini matwa mirana yo dikira kwere siasi no kwethira agita time chemera no tubakubitha kwenu ngoja dikira kwere kuri untu ringi uga bukareta kiguni gikiega nyumba kaganthuraku utumba kwira antu ibaithie mwakora kuringira thimu akora njura kuchorera nyumba umwira choma ko batu umwira chwa moriko na mwakire mathedi cie dade nende kankwira brother so thene mira nara yumite nkitega na ritho riakwa gunira mira kalo chemira uretura kugurana na uretura kurigwa mira kanye ingire mira ni ingi na mira no to ingi thirikari ni agite orega tonya maketine ya mira ebe taxi ngwata bwega na ndikaira magechongete turoti dakia 3 weeks ango no ari na ekaro na lentori kwa wenja na ogataga lentori antaba ngimuni bambire omotete be mwira akuwa botebwi lakini lentori ka berere uma igitare mona kwa nuko bo metongo ore brother magembe yara yakuya maembe yeta wa ndondo norikana maten magembe yara ta ingei yako yenda wa yatatu ya ekro katoni ya gaito export teu na tanto ba ngiba omba kuria maembe una mabokando yake yeta wash lakini maembe yara yako ano ingia na yara ya wanya yara otiya yara ya wete kija wete to watu ya bonjerene mira ni etrera ingia na mira kuingia mambroka na makatero yani antobara mbroka cha mira barambere gitondo ngirijere bakaweko mabachoke mawa bakawa no to edia nana bairo nya nana tokoya aya tandatu bona antu bagwita bagita atia nikio to badai somale nkunia mira ina 240,000 lakini mawa ina ngiri 40 kaidate date lakini yakinya nana ina mbecha na gitumi gya antu baba antu bachoka banda mira na roji banda mira yaingia sana market ya nia kwethera kwena supplier lakini watu weka production yenderere yae lakini market ya nia na market tikeni yikenge musaya nkwire na ibo ntongo kwira antoba mira obora kerito abairire bambire kwithira bakithogania maita yairi bakwenda gwinde thikirani thikira ndirie antoba gembe baratore mamira onto nyende ni ototurugaira mwana ototurugaira mbi ototurugaira mwana mira ndakachi eto na beto beta bambire kuri mamina na ndawa karote imuntu kwele watenda kuri murayo na ndawa nyenye ntenda akurie no kumenya thina iri ya thai thina iri yo thai ni ati mira thoko yo Mombasa ni kuthuka ndikirani na iri thuka no twatengeri bakuwa atiri tukwenda mira kana thoko ya Mombasa ndekana thoko ya Mombasa lento rentu kwira atiri kira bakuthithia ni ora mira ikabangana kwa ikathambua processing packaging processing na ora igekirwa ki freezer ikinyebwe gerewe murayo tena ruko na ndathikirite wega akwira rira mirayo gwita London yeta batega baketha ina tuginyo na ethete na tuginyo na ndawa ruko wata kugi ntokira kibati gwikirwa sheria nje akenda mirayo egembe yona mbecha na mira na rayo thike thiri na kwira bwana Jeremy egembe ritire mira kuluki imenti ini kwa kwere ankwere buna aru na ndio ko dwania egembe mira mingi antobimenti dikera moja antobegembe bagembe bakomprete antobimenti mira muno na weta kaide na mekiduri so nie yo nze na kunda na iba kore mira na au mitongo na mira ne muno ko mero ne ere yambi mero ne ere mira na mutongoria kuwa mutongoria atiria kirenge wage thogu ni wangaba neto bishop atiria mira kwa tembo tetera mira ibu wauga lakini agato mosema nyo BAT na teka unyamba ake tayu imbio to makira ne gubu kwenda mo ni kwenda kuboroga bombe yeto krato na gaba atwe yeto krato na kende ne batwe nende ndio ya point nango kuira tokaendelea utawaliwa na antu banyumba ya mombi no tunugu ora ile tofauti batu tore tofauti woru wa thineni arongoro uga kwa thineni arongoro na ende kinya atongoria betu ntungu kwa mbere ko defend sabira kimweti
wa mwete tibati kuro mantu amira tekanda amira au ya mayani ko kwanda mbera mwete MP ba mero bondi bako tena muchama yo kwareria mira atikija. Thank you wana mali Martin mwete Shandrak diringe neo mbeche na tio atio na duru mira arureta supermarket mawa 1992 1989 kuya mwaka 96 nara ngari tionde ura au maneti nacho na mira na ndere yare pasta akomeria kawa mweti atokuro kiurwa norwe kiuria kamayani is out of order boyele au seneta kaduri PR aracheza. I want to tell him this seneta kaduri morongere abaromba kura na lentore barire manto ya valiandation parawa bakalita juice kuma kire mira bakalita chewing gum kuma kire mira de keria nawe barawa bakalita rangi che kubwete kuma kire mira tundre as we are talking kaduri moronge mira ire kuirwa wete rake train kaduri moronge aitira rore kuria senate kurero muntu akamatete mira yewe ke train no mo no akamatete kirio kana chunkwa. That is one te biara cheba kaduri moronge tundre mira categorized in Nakanda as one of the drugs. Kenda litaka K9 and the other substance. I motion assembly. Kioria tundre as we are talking. Motion ndeke public participation yuri. It was not PR. The PR acheka. Nandira. You know. No. Uncle. Senator. Neka arete te oseta PR no ntoba siasa sia we it is out of order. Tunde as we are talking atongeri ba makanisa ba koroma ba wa mera is on drug. Tunde kaduri nete ta tongeria ba yembe pastors network nabo beta ba kolome ka wena ke senate nabo barita maoni yo ba wa mera is not on drug. Let me tell you. Uncle Rebi Otoma. Uncle Rebi Otoma Jeremy wa ni PR. It is because Kaduri yare mutungi o sheria na abati kumenya very well atiri to mwankete araniri na governor wa Mombasa kenda mirete karichwe mbeche nyingi kana etekairwe yendwa because it is in the law. Article 191 ya katiba ni kwa remantu yau ati sheria tia county tumba kwethurire oro ya sheria cia national na abati kwethurwa akimenya atiri mantu ya no to yathiririe kotini instead of ya weta kwelenkana no that kenda ithirwa ye ria mbere na ria mwisho ria kwethurwa ati governor no arome na akainga mira somewhere na abati kwethurwa akimenya mantu ya katibene na no ya solve na ne court na yakathira once and for all. And that is why maybe Jeremy bakwethurwa akiwa kethurwa ye PR nte ko withindo ne PR na ndiuga na mugambo yo kuga ntekereza roje kanywa ukenya kwethirwa Kaduri Murungi na ngavana na atongerie barabara miru iba kwenda kuonokia mira ke kwerencanirwa je kununka bakare gochoria kakadue ni system ya thirikari etuika ni gutiwa uri no kwajibika ndiuria kire gitumete akira gukira kwa wende na thina kuja mumiru nukungwata bwega unyokira kwa Shandra kyogu isa sawa ndenda kugatiri chairman wa Chandiraka wa MP ni rendikiri urithania nwe chairman wa MP caucus akeja kutho kwina njire kuendelea Chandiraka ke member ndindirigira atiri the elected system muruithania ete ma MP jangi Kaduri ali seneti ngavana ali haja na ndenda kuakira gutuma betho bekiraga kinya thirikari nene ina double speak na bongo ate bwega nikandingatite ntuguira ndaringa kura tekajinge imuno bwani kuma 92 ndaugatiri egita ria kura ikorombwa murombi okura kirimira abera ne jendi ndigirobo arekia kuona kura kahana akia igetwa ndiragi ikithumie kura Somali ikaura London ikaura Djibouti ikaura na gege ndeuria na ibarani Mombasa bageta Djibouti bagerenchane bageta London bagerenchane bageta na Somali bagerenchane thine mira etebwa na njire kwerenchana oja ula muntu atu baraba nyunya abangi myata berenchana urona nende gwa nekendo na wamba baraba nyunya ncho baterenchana akenda bagura nekendo na wamba ndiuga thine mira kethira ni scheduled crop thirikari we made the scheduled crop let it come out through the elected leaders and the owners and the leaders as well. Okuga kwa nende mra kwenda kuwa woni na kwa regimentia mira
na ankwire gichunge Yes. tukachetha na miraa Na gato kuthiria. tukachetha na miraa eka kimera kia utheri uyu twendelea wikira muchetho ndakwira mbere nyabo chwa market yao mechunge no wetikania yao ni karuti thirikari ya Kenya kithira ni kwenda miraa iri wa Kenya na ere akugana tumira to tuli maigembe na area ya Kenya itunini sana itunini muno miraa county cietu 47 itiende kukunde totena mwakilishi wa miraa Nyamira Bungoma na ukuonthe na Andrea ni bokwa nawe county ndene Kenya tundre as we are speaking itegorewa mura Very true. itekorega kewa dikerani thirikari twekenda gutu support every county mbere ikaritogotio ba miraa ikaritogoti bwa miraa kithira ngaba no wetu na kwenda kwithira na kiao na kiropu akwatirigia sesi nyere gugitwa na bona hii dikirani we bwana wote mya mantu miraa we mari mantu anyani yuche na unkubo kugaira miraa tukethira batu twina we matinyo kethira na ngari cia kuithano ukethira we na stage cia kumwa gicuma cio tumaira miraa yeku nani kethira ngituma miraa yeku kwa Eldoret watwika kwina na batu njukitie Meru ngaikia mwanka na Zanzibar naku watwika miraa twitumanira twi watwika ngari cia kuithia tumira ithano imwe getabakeretire ingegetaro etena pingamizi na so nira tugeta tukewa vioski ukewa ntoega kanso igetikiria twendie miraa yetu twamendia Meru na ekona mbeca so thina ngira tuma miraa ne turando ene matini na mutatho wani bona ndaugire hao antu bona andi na nkoma thirikari gintu ite kona mbeca gigite kumbo taxi itengo ina kyo murugu yes keto mimbi ne tori agwiro to ko ya ke bude ke miraa wete uthima njaro tu kilo no igiro akiugo thirikari chwere boya tonya ke miraa ke tha ko woro mana ke miraa utheri kurori ano ya kura ititie ke wa gwita na miraa utomba kugiredi miraa no to ina lele ina kangeta ina mbi ina ngire mantu ya maingi loko ngwata ko bara bo specialize na miraa baba kwitha baba baitwa miraa ya London yu mura mwanya mura yo ronda yu tangari mwanya tu. What is your point? Point ya kwani atiri thirikari nonto ne otwira ni kuria yetu airagia ati ni kwariria mantu ya miraa na ekaria antu etwira wazi miraa ne ekirwe thandi yetwe thandi ndigiri swini bibia na kanda ya dry thirikari ni ugetiri kumerwa re miraa isoko huru kwamba wike miraa ku no kwamba wiketa nambi etana miraa eku no geta mtoto uria kiuria no aturia market weta wa ngano ingwe eku kwamba wike Zanzibar no kwamba wike ingwe bi nonto batu twingwa ito tutokite thoko ya miraa mati anto beta mundene beta kembruka bara akomya thoko una reta eri mukuru yo yana suti na tai akawendera umere nao bambiro te thoko lakini reta toka inkamya bonga etate nkendia ko anto bara bengira suti ekoro bara akoro na anto bara akoro eyero kila ke ondero ingiri la etate akanenkarera no muntu aeta ageta na mbere yewe akona pesa maite ya mengina thirikari te kumba kuingia ko anto betekenwe babange mento amira bo ngwegembe na bebile thirikari na kitha karutibu ko ndotate kamanto amira kuma naru akikundi kiu yaku etagwarie na wekire sheria ugeta musiasa we yokinyegembe akiareke manto amira ena bamo beneo yani kubera hata musiasa Yes. asiasa akiareke manto amira Okay, fair enough Kangana. Na bena jo Yes. Uyo aruria kama kuria thina na bwana CS. Ibori ngeke. Yeah, I kinya want to say this one Martin. Utereke miraa ya tethuga. If it is not this time nanto iba elentori time itokarire nde nanto baroma kwa ministry bafa be yabarita nanto ba miraa what is happening na mantu yarafa ya taxing nambi yonde nambi na kuthima miraa na kilo nambi bionde byaritanwa and that the law is almost true powerful bira bieterete ne wikwa National Assembly individual okulukwe imantu CS yanganite nayo yatethi na ndiro kubantu batatete bakiwatana bakawatanara batekwelewa imbi mirati about ndrawati about anything it is about bira my brother area and that is what Linturi is doing regulating na kinya muntu ro Mombasa atari na thina na mira what he is saying equal regulate
nande rero kuibwa rera thine kya kwa bwana Martin no kona ntu baku bakathira na intobire bikathira oyetoka uria short time meshara yombo gotethia oyetoka negotiate. It is not PR kaweta watethia ntu baku kenda for the time being kintu kete na mbere na kwendwa bwana Martin. Secondly, why are you negotiating? It is like this, Martin. We negotiate, we negotiate. Me ko we kwelenkana no to boy. To appease the parties. Ndio atire bwana Martin. Thina ke otonya na kinya sheria kinya tunde as we are talking kwena thina ya revenue allocation. The sharing what? Na the sharing formula. This is sawa. Counties bariwa turenda ke Muzona yo yana Senate. Senate ya kulukia 415 billion. National Assembly ya we cannot stop this. Bo na bo bote kareka na ntoto ethi na bo bote bua. Mediation team ya formed. Ya Senate ya National Assembly. But chairman nie ba negotiate. They come to a conclusion kanabe ya antu neutral bonde. They neoka. Na dinera yoka atwa Mombasa kaba abwithe sheria yo ba County Assembly of Mombasa ba kuthithe sheria sio na buweta kueleza kwa it is unconstitutional temporea na kethene unconstitutional ebati kuruwana na constitution ba kuthithe unconstitutional sheria na ndire twaita koti antu betu bakiumia kana tubatere as even we go to court itubatere Martin kinya baumie era mwisho kinya koti riwate baumie era mwisho bwana Martin kinya chief justice kinya judges bariwate before you come to us try to settle this matter kinya through transition African way uriani nya kuroba kanisa uriani nya kuroba njuri kotatua manto ya bwana Martin. What Senator did and what Deputy Governor did ne short time measures baretere kwarania na governor ache wa kupi akuingare na mbere kure akwendore antu bameru bakumia beta ba the short time measures bara ne rievera natire for the time being kenda to change manto ya first of all no mwanka to amend manto ya njo atieta adivia na bangiri governor wengwa kuringana nabo Locha County, iki agwetho icio contradicted laws the national law. What happens? National law becomes superior. Nangabana wengwetekiria mbatire ukia agwetha kutena negotiation. Ukia agwetha senator atetere, ukia akwethirwa deputy governor atetere. Bwana Martin, agreement ira arrived to kana kwotha kwa nkoro kura uthe nkoro governor Mombasa ekiotha tugendro karao madam governor turotetikanĩtie na mantu ya negotiation nitio ntwabati kuotha nkoro to karia munene bwana to karia to tengo ego karia no mira etetedia na babu buranga akanguri mira ge kari thirikari. My question is national government etera karia representative national government na seneta kaduni oni tena ndo oh isienu na na seneta bali murume nande na ate okuangaria boss na ndaugo karia boss kueleza ndakora mantu ya seneta ndaugo karia boss no nturi ugo twire atiri mheshimiwa Kathuri Murungi na agwo tukarinthi aja mbera bosa ndira mwetie theti bomo bote tiga na shandira kitwaririe Kathuri no ri iguru no ri senate turiuga atiri na senate niwe na rutha muno nyane deputy speaker turenda kuuga ni untu buri ku Kathuri Murungi athithitie kiri thirikari ya Kenya buri lasting solution ya gusave mura untu ni asagaga una ni thoja kwere nja atiri ni ndicho untu bura bugatethia murimi omira na Jeremy Irio eguthithua Billy Bugende na kawe kithageno me na muntu na mitungu arimete ikwa maembe na irio na ate kwenda kuelewa we ari wote bose ndembura seneta miraenda gwete kwerencanirwo ikingaranagwa akuthithia motion nande agatura akurio agatura akurio Mombasa ageta nange easy gentlemen, but see the legal framework of the support of the government kirimanto jamira very well we see it fair enough urato kuona legal framework ya na majani na reforms let us see a legal framework iria ruju igatuma muntu mwene mira ateka nyamare utinda kwerencanirwa akathuri akauma
But you see, arojo akaga giteke unata Jeremy, first of all, to be fair kire senator and Billy Rebungene I think mwede irikire public participation that reading also na ni sheria ya mira ya kurita something yeri to kire mantoni ya draft so atire metheka ingukanira cio na ndi ugaja mumeru atiri bonde batige kuringe tuma muno let them support manzo ya mega cyo metheka kuthithia tiki cyo kathuria kuthithia kinyana ndire bwegeta uberencanira atiri kubakira kironda kinda wakibua lakini ndi uga kathuri neterwa atiri ni karuti ndio mwira to mwira mwana mumeru ugakirira au metheka renturi nero agakirira kiau gwa kuthima na kugita ni barege kumama na barege kunoka mwankante tuichione ndawa permanent. Very well. That is my message to him. Kangata atire fair enough karuti kangata ndio atire atogiri ba meru ni ba watana te bu abro kudhiria thina at least one at a time or thina ekadhirwa na ita ora mkomenya mateni atwe atongerwa miru kweninya kwatanira no kurikana kweringi barari bakwenda kwatanira muno kwaretwo gasiasa ka chairmanship ya ma MP athirie ni murumi wateni monte kwa mukiri murumi kwerwa mutunga siwi gwega to yakugigirwe aya tashoka tweta thai no kona muntu wetwa impoka kare twate yo mpoka aya TV ne wa kinye MP ba miru ibambikirite chiginisha nuko ngwata twengao naba watanithia mugambo na yompuru akiuga kama pesa ilienda kwa mtu binafsi na bibi yake no thikirete to manto anto ba mbiri otega ubone ya kwa anto beto bekirite mbi chiginisha kore muntu kara samoya ura na ngwataniro emiro na ria miro ikawatanira muntu akona mpara na kore muntu kara antwana beneficiary wa ndo yonthe netherare muntu no mwichi ni ntomba kuwa no tokete na kombo confuse anto bana ni utoni kukari atere mate yeni ngutikana nabo no tekania nani ngutikana nabo ora wekera muntu muriki atora mukucha ketu bagekera muiraria atora magamba yangilo lising ya ekero bakerito baba atora na yange ba ndoke kerito bekerinya triton na yakari ote MP omero otekeri mama no kana munya na ekero egamba otora munya na egamba munya menya imugambe ekeri nkomango kanyua ategete na nende kieto mafia eu ne to mete kinye MP beto na bazira bena kaugwa bate kwaria baria tofauti MP orote na njira ote na upande gaitika arogoro ri muhindi raimu atiji nyelugira bwara kiamwe no kwana raimu nyoka ya kwenda pasari nyoyo wa kwano to ayui luga yenu no kwana ono enka ke ote musimamo yara ini na atagabra siasa weta na no enka ke ombeto sababu ibindi byu nyaka ya rengi na nkwere thine ngi kario no kona mero wegu angaruto angano batidi anga weta bwega kida kwe muntu kona kuri nyinge next election meru iruto na Mount Kenya hii wa boibo mwe na ambwire no kona mama obo kwenga okawera aombo kuluka ora mupinga omba otigwa na 60%. No nto babenda rwembo na buba ngombe mona makobe iba baingi anto bube da baingi muno buba makobe baba kuwa ngabana baragia bengare ne lakini ngabana no kinyara itwariru no oja borona ruto eta kinyanda kabire wa kempempe otona ruto ito sabire nyekuru irigo batwe ontobura twe na bunde ne mero tutetega mutongeriro omba otuna tutega mtura wena sarakazi na usani uri akuina batwe ikiatoma tota atongoria bara bai mana bonde karote na mero etura ekimani na thai ni ankwenda okwira mutongeriro kwa liwe na liwalo noro karega na mantu yara yakubangwa uno atede mero bona mateni yangu kwira. Thank you. Asante. Ndenda kwa tongere ba mero ba watanirite. Me I want to differ with Baraba kwa mero te watanirite. Yeah. Senator, women rep, the 9 MPs, Nangabana tego etangabana. Watombe ba watanirite murumbi kadi mutongeria. Tera nawe. Mtu abaga nyaka na hali abiri. Akwenda. So ta etangabana indira wari manto ya chairmanship. O mutia kani. Mutunga aliterwe etene ka chairmanship na rindikiria roya na team ya Meru parliamentary group
iraria watanirite ute uri kuita tikinya no endera ng'ombe chieto twaitira tionde these MPs bonde bawatanire bareta wachagua within no time kindrike areya IG areya na baraina mania na mporo na ndani kile na taitum barabara na affected zone bonde barena anytime kweno ntubo kwenda kwari rupoko ni me na boita wakachagua ntako gita okay kurebu all kuteka the leaders beto the 9 MPs nominated women rep and the senator you see them sitting and talking about Meru imuntu mwake orete ngwataniro ya tongerie baba angi elected no ndo aribeta katero waya the county assembly of Meru the 56 MCAs amona MPs na baba angi bonde bawatanirete begintu ke imuntu mwake ukwathurana Meru akaua atitariria ngwe na kateos. So I want to say na kinya MP John Paul kana Chandra kana any other MP no arome na confirm what I'm saying atongeri betu ba Meru bonde iba watanirite tibala omwage njuwe gile Simon Mungeri ariwa our leaders are in their comfort zone and PR specialists. The Miraa issue is currently a grave matter that if it's not urgently and carefully resolved, the poverty index in Meru will rise to a bigger margin. Golden Heart akawa shida ya Miraa sio mwangaza atawezana nayo, ilishinda Kiraito na Munya pia. Kabati miaka 10 Kinya Kaumbudho aridho arua take it the bank that no positive results will get from your visit to Mombasa. That was a show off and waste of taxpayers' money. Mutuma Karanja Aruari Kanyakine, just tell Karutiwi people of Kanyakine, Nkobo and Meru town are clean. Meru, we need unity, but not from Karuti or Kaduri. Okay. Morris Muredi Arua Meru community. Okay, but thank you. Nontuboa utonda kaja tuko bwana Arua, bwana Kangata, bwana Karuti na Mr. Jeremy. Thank you very much. Asanteni sana. Na Meru bwa sana nontuboa tona kiri mubango chunke siasa tuko bwana Arua no tudhikira kiri kameme Weru FM. Asante sana na so much is happening. Dende ya Meru eje na mubango chunke siasa yoronro yaka kama tete mauta. But all the same, mubango wetu chunke siasa yuareo mbele yurio na yukiendelea kwithwa yurio until forever. Na tuno tiri. Na yu munene nkurukia ba tuture ya yu munene nkurukia anybody else nonto bwaku wo Meru. Asante sana nonto bakwithwa wina batu kaitaka ukonde with you wina batu kiribaro bonde bombe dite mubango wetu chunke siasa kiri kamera tukari na Ken na Jeremy. Asanteni sana. Mwerekere mubango yuni Purity asante. Linet kiri transmission Kevin notubwitha ile poster notuandika ira mandika yobo kona yandiki awo tukwandiki mathina ya Miraa yendo tuandike hizo vitu zote. Asante sana. Na Morgan Mweti ni muthuji wa mubango jo muthuji munene ni bwana Marete. Asante sana on behalf of Martin Wechongi Odola on behalf of team hiyo ndanga bwira. Asante sana na asante sana gentlemen ntubotonda kanya tukubana of course na kwarandia na Meru. Imesaidia sana. Asante. Good night. It's been real. For real.